gore mang o reng re lebeletse gore ge o ne bothata o tšea taba tša gago di botša moagelwane le tše di nyakang gore wena o di bolele le mosadi wa gago o tsene ka gare ga lenyalo o ne le mosadi mara mosadi wo o wa motšhaba so o tlo rereng o swantse o tsena ka gare ga lenyalo o be le nnete ye e tseneletšeng godimo ga molekani wa gago ene a se gore ntate le doba ka gare ga lenyalo banna re dire diphoso a re direng diphoso tše e leng gore ka gare ga tšona di na le go kgopelle gore ge ke kgopela tshwarelo o kgone go swarelega o se ka dira phoso ye e leng gore le ge o re o kgopela tshwarelo a o kgonagale gore mosadi a ka go swarela go sana le diphoso tša le boeletše ya kore o no ria phoso e tee gantši le gantši le gantši le gantši le gantši and then mosadi wa a sa tseba gore le ga go swarela a re go na le kore wa e bona polelo ke e bolelang go na le balekani ba bantši ba ba leng ka gare ga lenyalo fela ka mo gare ga lenyalo a ba sa nyaka selo ene a bane maybe le 5 years ba nyetše a ba sa nyaka selo nto ba e nyakang ke divorce a re sa ya le mola di-counseling a re sa di sepela dilo tša go swana le tšeo a go kgonagale gore go kaiwa wa dira kopano wa re e tlankeno nke ba swa goba ba ratani re tle re boleleng a batle wa tseba gore wa e ba satle because ba tseba gore banna ba bangwe ba dirile diphoso tše e leng gore a sa kgonagala gore ba ka swarelwa nako le rena ke metsotso e 30 go itšwela go iri ya senyane ke na le mokone le Dr. Moremi fa o boletse ntlha e nngwe ya diphoso tše e le gore a di dira ke tlo nyaka gore re kitimele ka mabenkeleng ke go fe molotšana a tla boa ntlhalosetša tabe ya phoso ka baka la gore nna ke a tseba mokone ye nngwe phoso ya tše e leng gore banna ra di dia ya go se lebalege ke tabela ya gore re phatlalatša peu yeo yana yo a ka ganane le yona ke ye nngwe ya diphoso tšeo mara fela motheletši wa Mokopane FM e re ke fete ka mabenkeleng ka mo ke a boa. Are you a business and willing to grow your sales? Mokopane FM e 23 metsotso go ikela go iri ya lesome lenaneo la boikgetha fa re bolela ka mathata malapeng re ne le the honorable Mohlompegi ke monna wa o rongwa ke setšo ke monna wa rongwa ke badimo le modimo le tšohle ka moka tšene le matla go tla go thuša wena bjale ka motheletši bjale ka modudi wa naga Afrika Borwa ke Dr. Moremi a ne le mokone gopola le ke lenaneo la boikgetha bjale ka se sebaka gopola ge le re mohlomongwe o nyako tšea karolo go poledišano ya rena goba go fahlola goba
mohlomongwe go romela molaetša seo ka se dirago ke gore o ka re letšetša megala ya rena ke mebedi nomoro ya rena ya ka mogašong ke 060-687-3271 goba mohlomongwe wa letša nomorong ya Dr. Moremi e le go 079-170-9862 se lebale gape o ka mokgwetša go letlakala la gage la Facebook on social media ke Dr. Moremi, Dr. Moremi. We are live mo go letlakala la gage la Facebook gape we are live streaming ona fa go Mokopane FM gomme se lebale re bontšhitše pijana gore re tlo ba rene le balapa fa ileng gore ke ba ileng gore ba ne le bothata mabothata a ileng gore ba leka go ka lukiša Dr. Moremi le Mokone ba gona fa go tle go thušana le bona ke ba ileng gore tlo ba mogela ka mogašong ke ne le ntate Philemon Mbonani le mama Sara Mbonani ke lapa le ileng gore ba ne le mabothata ke a tseba gore beng ba ka ba gona ka mogašong ka mo go tla go ba ka ba thuša bjalo le bjalo le wena tšea karolo nanong la rena doctor e re ke tše sebaka se ke amogele ba lapa la ga Mbonani ba dumediše ba theletše ba re botše le gore ba ikwa bjang in your presence ba ikwa bjang ge tšatši la lekgono ba ka tla ba khwetša maele ba anywa matute go tšwa go wena le Mokone a ileng gore a ka lokiša taba ka lapeng la bona ntate Mbonani Philemon re a amogela mo go Mokopane FM lenanong la go ikgetha ngiyalotshisa eMkopane radio mina nginguPhilemon Mbonani ngibuye eMhlanga into engize ngayo lapha kusho ukuthi emzini la sihlala khona kugijima izinto phezukwendlu nangaphandle enye into nemali ayihlali enye into akunanto ehlalako kudla konke akuhlali enye into ke siyacabana nomalo sonke isikhathi siyacabana abesathi mina nongathi ngiphatha izinto nonde mina into ezangizazi akunanto engiyiphathako noma sikhamba semntwini ngikhamba naye zange ngikhambe ngingedwa manje yena uthi batsho la khamba khona bathi mina nginento engiziphathako ke yena ntate Philemon Mbonani o tlogile le kile go bontšha gannyane re amogela gape le mama Sara Mbonani le yena gore a tla dumediše batheletši le yena o thabela go ba le Dr. Moremi ga mmogo le Mokone ka mogašong ka mo mama se a bolela thobela batheletši ba radio Mokopane station nna ke le Sara Mbonani ke a le dumediša ebile ke tlile go nyaka thušo mo stationeng se ke na le matshwenyego ka gare ga lapa laka a re phirišana ga botse le molekane mathata a re apere re tlo kgopela thušo aga gona ka mogoko gona ge re tsena ka gare ga poledišano ya rena re na le yena Dr. Moremi ga mmogo le Mokone fa re tšere ko ile ntate Mbonani le Mbonani gore ke difitše di le gore ba lla ka tšona sa le ba le letlakala la Facebook Dr. Moremi Mokopane FM SA nomoro tša mogala 079-170-9862 goba le rena o ka re letša ka mogašong doctor ya a ke tšee sebaka se ke ba amogele ene ke kgopele gore ba ka gae ba leng ka gae ba tle ba re thuše kudu ka maele ba gešo ba Mokopane dinaga mabapi ke kgopela gore re tle re thušeng family ye ka maele batswadi ba ka mama shu papa shu ba ga Mbonani re a le amogela se re se kgopela mo batswadi ba ka ke se setee ke kgopela le boleleng nnete ke kgopela le boleleng dilo ka moka go se ka ba le ye leng gore le a itlogela ka gore go ka ba le ye leng gore le a itlogela e tlo re bušetša morago le tlile go nyaka thušo re botseng se e le gore se le kukile gae sa tla sa fetša se le tliša mo radiong go tla go nyaka thušo ye tseneletšeng gore le tle le kgone go kry-a thušo mama sello se segolo se se go kukileng go tloga ka gae keng motswadi aka a go tame ntate Moremi ga mmogo le batheletši ka moka le bao ba leng ka gare go yona kgašo e nna ke le Sara Mbonani ke na le mathata ka gare go lapa ke tshwenya ke dinonyana tše pedi tšeo di sepela le nna le ge ke ya medirong le ge ke ya kae le ge ke re ka mogare ga lapa le bošigo di ba ka mogare ga sileng ke tshwenya le ke leswikana leo le latlhelang godimo ga ntlo le a sepela mo godimo ga ntlo
ga le seno le sepela mo godimo ga ntlo o tla kwa go bina-bina dilo gona ka mogare ga ntlo le magotlo a iphile maatla ka mogare ga ntlo ke timeletswe ke dieta tše 4 tša loto la left ka timelela ke tše 2 tša loto la right ka timelela ke diaparo di-underwear di-spexen tša ka tše ke balang ka tšona ka hwetša mootlwa wa sehlogo dilo tše di ntiragalela ka gare go lapa ke na le molekane le ka gare ga dijo re kgone go hwetša dihlare ka gare ga metsi diswikiri ge ke dutše le molekane ka mo dining room mohlomong re iketlile ke emelela mohlomong ke re ke go dira tee gore ke go dira se seng ge ke boa ke hwetše go tšhetše sehlare mo beng ke dutše ka gare go kamora ya rena mo molekana ka a išang dihlogo go na le molete o mogolo o thomile o kare ke mohlwa mara gone jwale a se mohlwa ke molete o mogolo e leng gore wa makatša ka mo ntle ke ile ke re ke ya ka gare gona mokhuku ke motho go felentše ke ya ke bolaya le modimo ke re ke o rapela go na le mokhukunyana ka mo ntle ke re ke o rapela e le gore mathomo ke thomile ka bolaya noga ka be ka bolaya ye nngwe ye ya boraro ge ke re ke o tsena ka mo ke re ke o khunyama ke topa tlhaloganya ya re tloša mmetsenyane o leng mo o tlong go gata ge ke o tloša ka hwetša noga yeo ke paletše ke go e bolaya ke tsebe gore e feletše kae so ge ke dutse le molekane ka mo dining room mohlomong ke re ntwe re e leng gore ra loišana ka yona ge ke dutse le yena ge ke hwetša seo se tšhetšweng mo beng ke dutše gomme ke tlogetše yena ke swantše ke botšiša yena ge ke botšiša yena jale go ba molato wa gore ke a mo loiša le tše dintše di diregang mohlomong ke tšwa go nyaka ditaelo ke a hlapa ke ka kamoreng yena o a tšo tšwela ka ntle ga boa tsena ka mo ntlong go lla tšona dinonyana tšeo pele ge ke botšiša le gona ke a mo loiša so le ge re tlo tsamaya mohlomong re ya moreang re ya dishopong re ya kae o swantse gore a ye di-toilete ko ga ile di-toilete nonyana tšela šidi goba mohlomong o a bereka mo jareteng o a bereka mo a beng a bereka gona ga a tlogela dinonyana tšela šidi goba mohlomong re a sepela go na le mo re ya menyanyeng kae di sepela le rena ene nna ga ke ile ko ba lebelela nna ka gore di šetše nna morago go ra gore nna mo molatong ya batho ke išitše bonna ba ka ba gore ke ba senyetše jalo ke ka go ke lebelelwang ke batho ka mahlo a mabe le gore batho ba ntlhoe ba mpitše ka moloi dilo tša go tshwana le tšeo dihlobo tša ka di sa ntshepa ge ke le so ke motho e leng gore ga ka loka ke tsamaya le dilo tšeo ke sa di tsebeng so ka mehla le ka matšatši ge ke tsoga dinonyana tše šedi ya ba mantši bua di ka gare ga seleng so jale ke bona gore ke sepetše thata mo e leng gore ke tla fetša ebile ke sa hwetše thušo ebile ke bone gore o ka re di tla nkena tša kgopolo ka gore ke no fele ke ba le go ba ka mokgwanyano mongwe ntše di lla ka mokgwa go ba le matšatši a mangwe e leng gore ge di kwatile ntše le tše pedi seo di a lla go tšwe le gore go tla motšhitši o mongwe mogolo o lla jarata ka moka ene batho ba re lebelela ga re kgone go bolela le baagišane gore ke a ba dumediša ba tšhaba ka lebaka la gore ga ba tsebe gore seo se leng ka gare ga motse wa rena ke eng jale ge nna ke re ke bolediša le molekane aka o ntsogela maatla gore wena o re ke a loya e le gore ke makatša ke seo ke se bonang so re ile ra tšwa ra ya go nyaka thušo gabedi le la mathomo re ile ke fihla ke ba begela gore ke tshwenya ke dinonyana ba mpotša gore ba botšiša yena ba re o direlang tiro ya mohuto o ile a homola a senka a fetola wa bobedi o ile a mmotša gore go na le mosadi o dulang le yena a ebe a phatlalatša gore mosadi o nyaka go thubela lapa and then o tlo a hlogana le monna wa gago and then ke yena a dirang dilo tša mohuto mogala ba ka senka gana o dumetše ba ile ba mo hlapiša mara a senke go e ba le thušo so re sepetše thata ba profeta le batho ba go thuša bohle mara a senke re hwetša thušo ke ka go re tlile mo Mokopane radio station re tlile go nyaka thušo gore
le rena re tle re hwetše thušo e hwetšang ke ba bangwe bjale nka thaba thata bagolo ba ka ge le ka re thuša le rena ra thušega monna wa ka ke a mo rata monna wa ka o ka re wa berekišiwa ga ke tsebe empa ke bona o kare o a berekišiwa tseo a di dirang ga a di bone le tše ke mmotšang tšona gore go ba ka mokgo ga a di bone go na le tše nna ke di bonang bošego ga ke robale ke robala ka 3 ya masa e le ge ke sa robale dilo tše di ke tima ka montle yena a sa kwe selo a robetše a gona jwale ka bona gore o ka re di a mmekiša ene o ka re o a berekišiwa o ka re ga a bone seo a se dirang jwale ke kgopela thušo ke kgopelela le yena molekanaga gore re tle kgone gore lapa le agege ka gore re no ba babedi so ga re na masea re no ba babedi fela ka menwana lesana le ke nang le lona ke la ngwana ausi aka o ile a re mmangwane e ba le o hlaletšang o be le yena o se ke wa napa wa dula le molekane le babedi fela ka gare ga stress se se ka bjale bagolo ba ka ke tshwere ke stress se se e leng gore ke a teko gore o ka re ke tla gafa jwale ke kgopela thušo gore le nthuše le be le nthuše le ka tša go nkagiša gore tlhaloganyo e ya ka enke e boele sethong ke se ke ka ba le kgalefo ka re nako nngwe e hwetše le gore dilo tše ke di bona di ntira gore ke be le bogale bo e leng gore le nna ke a timakatša gore bogale bo botswa kae ka gore nna le molekana ka re be re phela gabotse go tloga mathomong go no gana gore go be le wa tsenang ka bogare jwale ke kgopela thušo tše ntšhi le tla raga batswadi ba ka le rena ragege re swane le ba bangwe alright ke a go kwa mama ne dinonyane tše le di bonang ka gae ke dinonyane tša mohutama ke diphologotlo ke ditlhantlhagane ke dimankgaganyane ke ding dinonyane tše ke diphologotlo okay ya bobedi ke kwa le bolela polelo ya gore ka gare ga kamera ya lena go ne le molete ene molete o ka lehlakoring le go robala ntate go bjalo molete o ne nako kae o le gona ka mo gare ga kamera ya lena molete o ke lebaka le letelele ntate Moremi molete o ke be ke sa o bone ke fele ke re ke mohlwa bjale ka ga ke le motho wa mosadi tšatši le nka re nke ke tloshe mpeto nke ke kolomaka gabotse ke bone gore go direga eng ke hweditše go na le molete o mongwe o makatšang mo dihlogong tša mogalabe o hweditše molete la re go hwetša molete la dira eng ka ona ke boditše mogala o ka re go na le molete mo dihlogong tša mpeto mogala wa ka ga a tšele dilo hloko hlaboša lentšu gannyane mama ka mo ba bolela gore go duma gore o hlaboše lentšu gannyane gobane o ka re o bolelela fase mogala wa ka ga emele dilo ka maoto go ya le gore ge o bona sele o be le mafolofolo a gore o se phethe okay tate molete shu o a o tseba ke a o tseba nna ke o bone ko mmuhlwa wemba akhipha isanta fortune nande ngiyakhipha njalo ngithelana nento kanje ioli lapha nakemgodini apho ngathi kuyathula mina ngithe mmuhlwa umgodi lo ngoba angazi ukuthi unomkhubo umuhlwa lo uhlele isikhathi singangani lapha ekhaya no nandona uyangena ngapha nakamanye amakamura manje awususa kutsho ukuthi njengezulu nalinileko uyabhoka lo okay angitshele mkhulu indaba le yalomuhlwa lo azange uyitholele uyifunele imithi or nivale or nikhambe niye mhlambe isitolo la bathengisa khona imithi yokuthi ivale lo muhlwa lo azange uyenze next zange ngenze next into engiyenzile kwa mina ngithethe oli ngathela kho bese kuyathula kuyathula watheli into ezimbabonani angithi kukhona ukuthi abantu basebenzisa izinto ukuthi nina niqabane ngekhaya vele kuba yipi sivuka ngayo silala ngayo yakho balethe zonke lezinto sesikhandla umama obulala inyoka indro zonke bayenzela ukuthi kungabe nokuthula ngekhaya
nabona mina ngiphelele ihliziyo isigcino ngizithulele ngoba noma ngithi ngiyokusebenza engadini uthi no man ngathi kunento zitshalako and mina akunanto ngiphatako ngiphathi next prof la ngithola indaba yesicitho ngithoboze baba uphelele ubaba nakabereka lapha isicitho bayabalwisa and umama nakasukume esofeni kusala nenhlahla into ziyenzeka ukuthi bathi nihlale linganokuthula ngekhaya ngoba nethu umzuzwana mhlambe ngibhambalele esofeni nethu ukuphuma kwakhe nabuya lo thintisofa ubethisofa mangithi kanti kwenze njani athi noma nikuthelwa izinto isihlahla leza umama akhuluma ngaso athi makaqeda mhlambe mangithi uhlezi lapha esitulweni makaqeda ukusukuma uthola imithi lapha imithi le ya baba uyayibona ngemehlo wayibona soka amahlo akho mina ngibona ingathi idust angiboni kuhle ukuthi umuthi or yini angitlokomeli kuhle okay dihlare tše mama o di bona distulo mfela mo papa a dulang goba o wa di bona le mo mpeteng mo le robalang gona ke di bona mo stulong ene a ke di bone ga teng ge nka no emelela ka shifta mo ge ke boa ke santse o kry-a go tšhetše mo stulong ene ka mogara ga kamora mo go na le mošima ge re robala go na le dilo tše di re lomang ene o kgotse mo ditsebeng tša ka gore jwale ka mohlwa ge o iša jale ka mokgwa ka kwa gore o tla nkgobatša ditsebe and then taba ye o ile wa itšea wa e botša ba bopapa go na le o a molatelang o ke feleng ke llela mo wena mara gone jwale bile ka gore ke a motena ke mmotša se le yena o šetša felela ka gore be ke mmetša le ge ke nyaka mohlomong go ya go phetha ditelo ke ya kereke mogala bo wa nthela re go eya mo o rwale dipeke tša gago o se ka hlosa boa molaele gore ke bona go se gabotse ka tšona dilo tše di diregang gomme a nkganetše ke fetse ke bitša yena monnage bang yena a tlong go bolela nae gore go mo ganetše jwale o raya gore jwale yena a phele jwang ka gore o swantse gore ke motho o ke feleng ke ya go sebeletsa bjale ka bomma mosebeletsi gomme ke yona ntho e mphedisang gore mangolo ya ka a kgone gore a bone gore ke santse ke a šomela ke dumelelana le wena kore ke nyaka go tseba mo mama tiragalo e diragala ka gare ga kamora lena le ne molete o ne mengwage mekae molete o kwa kgale ke ona wa mathomo kore mohlwa wa gona mara a o ka mokgwa mara ka mo kamoreng o epile mošima and then mpotše mo wena go ya le ka kgopolo ya gago go bona molete wo ka ge o le mosebeletsi gantši o go botša gore papa o riang ka mo moleteng wo tate Moremi molete o nna ke robetše ba ntshainela ka mo ditsebe tša ka di lla mohlwa ya goreng di nkgobatše tsebe goba kgopolo a ka itimele jwale nna ga ke le lena ke mmoditša gabotse kare molete šole ka mola ka tšhela matswai ka tšhela ditaelo yena wa o no tšhela oli then ya felela mo ra se ka tlhere sa tšwela pele le yona bona le bone noga ka mogae e timetša le tsebe gore e dula kae le ne magotlo ka mogae a lepalla ko go a bolaya le ne molete ka kamoreng ya lena o le robala lona mengwaga what if noga ye le sa tsebeng gore kae e dutše ka gare ga molete wona o leng ka mogare ga kamora ene baloi ba bohlale kudu mo e leng gore ba bereka dilo tša bona ba lebeletše ba kgona go tšea seriti sa papa ba se berekiše bošaedi ba tsene ka sona ka mogae ba kgona go tšea seriti sa gago ba se berekiše bošaedi ba go lošantšhe le mogalabo wa gago ba kgona go tšea diphoofolo tša bona tša go seleka ba di bea ka gare ga lapa la lena ba kgona go dira gore ka gare ga lapa la lena le le ba babedi le bonane bua le ka ge le loyana gore ge le bereka ditaelo le lwe bobedi ga lena so go bontšha gabotse gore batho ba ba lešetšeng morago ba tseba lapa le la lena ene lebelela mo mama le na le di-problem tše le seneng di-solution tša gona
solution ya mathomo ge re ne molete o le ka gare ga kamora ya rena ro robala jwang re expecta ditoro tse di botse jwang ka gare ga kamora ye re expecta lethabo jwang ka gare ga kamora ya go ba le melete re expecta gore go be le thobalano e bose jwang ka gare ga lapa la rena mpeteng wa rena go e ba le dihlare ditulo tša ka gae o palla go dudula ge o dula fela go ba le bothata bo bogolo ba dihlare tate go hlapa ka taelo o tswela ka ntle dinonyane tšela di a bua di alla di ya go nyaka go na le ntho e sepelang ka lapeng la lena ene ntho e tsamayang ka gare ga lapa la lena e re šupetša gore maikemišetšo a ona e tlile ka go thuba lenyalo la lena ene e tsene ya lethuba gannyane ya lethuba a ke tsebe ntate le dwaba gore wena o e kwa bjang motheletši ngalaba ya taba e ke a ekwa ke taba mo ileng gore go na le matsenela goba mohlomongwe go na le mewa ya e mebe e tseneng ka gara lapa la gambonane le wena motheletši o ka romela molaetša o boatša karolo mo poledišaneng ya rena re boledišana le lapa la gambonane ba tlišitše bothata ba tlile go lafa Dr. Moremi o gona ga mmogo le Mokone go tla go leka go thuša mo ngalabeng ye ya taba nomoro tšela tša mogala ke 07917078662 goba nomoro ya rena ya 06068533271 Mokone tate Mbonane uyabusela utshwala awuseli into engiyibona lapho ukuthi umuzi lo prof kosela ukuthi uyoberekwa kare mokoti go le dihlogong tša monna go lla dinonyane go mohlwa o ja le mota le mofase then ka engwe ya nako ntle ka tla ya wa ya bakgatla a ke e fedile ka mofase mara go nyaka gore la palela la mogekolo Mbonane le Mogalabe le nya gore le berekwe ka mola ke ya mokwa le ngwana shuru mokoti ngolo pala batho ba le nya gore le ya go berekwa batswadi baka a ke lena le tsama go la le mo tsama te o le mamsebeletsi lengwalo la ka la Isaka 12 4 verse 4 le umfazi okhutheleyo uzawuba umqhele endodeni yakhe bjale bobedi swantse bo swarishane ka ge ke tlile le mongaka ya le nna ke lefa ke tshepa re lapa le le ka berekwa le tla robala ka khutso kara gona boroko ka go tlhalositse magolo a ke le lebetšeng le fe batheletši ba tle ba kgone gore ge ba tsene mo dintlheng tše le nna le re file go tšona nonyana e nngwe ge ella godimo mo fase mo go epa serunya ge ella kwa godimo mo fase mo serunya sa epa motheletši ge e le gore mohlomongwe o ne le potšišo megala ya ka bja le e botši le melaetša mo nomorong ya 060 6853271 nomoro ya Dr. Moremi e gona 0791707862 ya 9862 ya ntshwarele motheletši 0791709862 o ka re lebelela gape letlakaneng la gagwe la Facebook ke Dr. Moremi fa ile re na le ngalaba ya taba fa megala yona ke ibutse dimpša di bofilwe re bontšhitše fa re boledišana le ntate Mbonane le mama Mbonane ba ne le bothata ka fa doctor ya wa tseba nna ke ne le potšišo ka mo ga Mbonane ka mo ntate Mbonane wena le mama le ne nako e kae le ka gare ga lenyalo sahlangana ngo 94 nahlangana ngo 94 sahlangana ngo 94 go 20 re nyalane ka 1997 ra hlaba ka 2022 sahla yena o ntšhitše magadi ra dira semantši and then ka 2022 a direla nna segagešo ra hlaba okay wa tseba mama ke ne potšišo yang le thoma go etemogela mathata ngwageng o mofe ka mogare ga lenyalo la lena ka 2015 thomile go itemogela mathata ka 2015 a sa bereka ntate a sa bereka a no fela e tla ga te ka kgwedi mo gae dinonyana tse ntse di ntshwenya so
ga ke mo founela ke re bothata shebo ba dinonyana a re go bona di go tshwenya wa ya o sa pakepeke wa ya ga eno na jwale ke tla ba ke polele ke dutse ka bosadi ka nka se re ke nyetswe ka mogare ga lapa ka tle ka rwala peke ke swantse gore ke nyake tharollo ya bothata jwale ntlhalosetse mo mama ke eng ntho e dirang gore a ke re nyaka go thuša papa mara re nyaka go mo thuša ka mokana ga rena re na le kwešišo godimo ga taba ya kere ke eng ntho e dirang gore o gole gore mo gongwe papa dilo tše e ka ba e le tša gage ntate ge re bolela re kwane re boledišana re kwane mara go no tla ntho e nngwe mo go yena kore e no mo hlakahlakanya e ka no mo hlakahlakanya dilo tse la beng re di bolela ka moka tša kago ga di sa direga jale ke mo kileng ka hlokomela gore o ba le lethabo nako e nnyane nako e ntši o a ferekana and then dilo tše a tshwantseng gore a di dire bjale ka ntate ga a kgone e le gore o feila kore o palelwa ke eng go dira dilo tše e le gore jwale ka tate santse a di dire ka gae tsona tša go swana le gore a hlokomele gore ge ke mmotša gore go direga se and then a eme ka maoto go direga se a eme ka maoto kore ke swantse gore nna right through ke mokuke ene ge e le gore mohlomong ka nako moemo bo botlile ga ke tlo mokgona o no tšeka gona mare nna ke diriseo ene jwale nna ke swantse gore le nna ke dule ke letele ge nako e ke ka kgona gore ke bolaya le yena a nkwa bona mama kore a ke tšhabe go tsena ka gare ga lapa la gago ke ye go epolla dilo tše di tshwenyang ke ye go thiba molete wo o le go gona ka gare ga kamera ya lena ke ye go lwa le serunya se serunyang ka gae serunya ge serunya ka gae se tšea mahlatse se baka ditshele ka gae se hlola gore bana ba motho ba seke ba kwana se lweša balekane ebile se a boa se hlola lehu ka mo gare ga lapa so serunya a se nyakege ka gare ga lapa dinonyane tše dintšhi a di nyakege ka gare ga lapa mara taba kgolo ke ye lapa le la gago mama nna ge ke le bona ke bona gore ntoye a e thome gone jwale ge go thoma e le thoma go sahlela ke tše tša boloi ke bona gore go na le ntoye e ileng ya ba gona kua morago and then ntoye e ria gore dilo tše dintšhi ge e di riega ka mo gae mo gongwe ge ba go botša ditaba ka o tate o di tshepe gantši ntate Moremi tše beng ba mpotša ka yena be ba mpotša ke na le yena ene ntwa e thomile ka ge ke tswile le yena gomme e le ge ke tshwenya ke dinonyana be re salwe ke no be ke tshwenya ke dinonyana tse ene a nthuša a kgone gore ge ke re a re dire so a dira ntwa e thomile gore go be le wa boraro o ba ileng ba re go na le mosadi o a dirang gore dilo tša lapa le di senyege ka tsela eo ke mo ntwa e thomile a ke tsebe gore mohlomongwe nka be ke senya ka gore ka mokgo le nna ke kwang ka gona o ka re go ne le ba ba thiyang nonyana tše maina go ne le a ke tsebe mokone go ne le o a thiyang nonyana tše maina nonyana tše a ke tsebe e re ke tlogele ngwana mo nonyane ba di thia maina a ke re nonyane tša go rumiwa ka gae di thiellwa maina phoofolo nngwe le nngwe e phelang ka gae ba e thiella leina ene ba kgona go e thiella ka bana ba ka gae le šegofaditšwe ka bana ba ba kae ka gare ga lenyalo la lena mama a le ne ngwana tate o šegofaditšwe ka bana ba ba kae ka ntle awa abekho a o nayo mntwana manje bambonane ngifuna ukubuza la uma nakathi ngihlushwa inyoni wena utsho kuye uthi gane ungabhaki imbhek ukhambe ikulumo le uke wayikhipha hawa kutsho ukuthi hayi sekuliwa mara ngikuphi ikulumo le ngokuthi yena zathoma la uthi nemani into ezingezakho e re gona mo ntate mbonane ke tšee motheletši šo mohlomongwe pele re ya gole motheletši dumela hello le kae mama bona ba lena ke ne le mokone le Dr. Moremi fa ke tsebe mohlomongwe o nyako swaela wa bone le potšišo
ai tabe mosadi ya bolelang ke e kgolo mane monna wo a tsoka taba mane wa ya motsa sa tsoka taba motho a ratanang le yena o ko gore gona mo gare ga lapa le mama ke leboga ge le kgonne go founa wena like go thieleditše mo gae e go botša eng gore papa le mama ba dule ka gare ga lapa ka gare ga rumu ye ne go molete nako e telele ka gare ga lapa le mpeteng go kry-agala dihlare ge o mongwe a dutse go tšhelwa dihlare ka gare ga lapa le go ya ka mokgo le kwang ka gona mo gae taba ye ya ka mo gang bonane le bona eng mama le bona eng lena ge leno ba le tšea ka kgopolo ye nngwe nna ke bona bothata o bona bothata ke bona bothata mo monneng o bona bothata mo go tate wa ye mosadi o ga a emelela a yo diatie ga a boya kumanetharomela monne o ntse a dutšeng e sware gona mo seke wa drop tate ba re taba ya gore mama ga e ya go riatee ga a boa o kry-a dihlare le a e tseba mina andla angazi ngokuthi yena noriyokwenza itiye mina into leyo ngiyazi ngokuthi netiye yami nangiyenza akasayiseli ngokuthi inezinto ngaphakathi manje sinazenzela-ke nami ngizenzela yami babambona ngathi umbuzo bathi inhlahla ezi nakasukumako ayekwenza itiye isithela ngibani ngokuba ke labe kahleli khona bezingekho bethi nakasukumako uhleli nawe akithi nibabili babuza ukuthi inhlahla ezi zithelwa nguwe awa mina ngizazi hayi unale bothata papa angizazi unale bothata bo bogolo kudu ka lebakeng la goreng dilo tse mosadi a di bolelang mara wena o gona ka montlong wena o di bone di bona ke yena le teng ao o na le bothata papa go tloga go na le bothata mama go tloga go na le bothata bo bogolo se segolo se nna ke se bonang ka mogare ga lapa le go sa nyakega gore kore diphiri di tswe ka mokana ga tsona ene wa tseba ka mogole o founa o le kae mama ke bona ke le Mountain View o founa o le Mountain View ke ya leboga ke rata gore mama re tsene tabeng shiona jwale ka batho ba bomme taba ya go swana le ye jwale ka ge o le mama e go hlagela ka gare ga lapa la gago ka gare ga lapa la gago o bona dinonyane o bona dinoga o bona magotlo ge go lla nonyane serunya se epa molete ka gare ga kamora ya gago go na le molete ka dijong ba re go tšhelwa dihlare o ka fa mmeo maele a mohuta mamara go šetse o no fa maele go akaretša ka mogare ga lapa le mme o nka mofa maele a gore yena le monno a ba yena ka maoto ba tsamaile ba babedi nte ba idiang ka mara motse ba idiele ba babedi o mongwe a se ka botse o mongwe a re paka bag wa ya bolela gore paka bag baba bayabuza ngombuzo lo ubaba umkone ke akubuza ukuthi indaba le yokuthi upake ilokha nje ibheke ukhambe uyayikhumbula na iye yona ngiyayikhumbula ngokuthi usuka ngikharameje khulu nami inhliziyo yami ebebuhlungu ukuthi manje asizwe uyangiduka uyalwa masulo muntu manje ngenze njani ngoba noma ngithi ngikhuluma kuhle yena uyalwa manje ngazi yazi mbonani ngalendlela uprofessor asebenza ngakhona sicela nisitshele amaqiniso ukuthi nizokhona ukuthi nihelebheke nani bantu abadala nisinikele ukuthi le ngayikhuluma le ngiyayazi le ngiyazi ukuthi nizokhona ukuthi nihelebheke ngiyazi ukuthi akuna ukuthi ningahelebheki uprof akhona mama e re ke jesi ba ka tse ke go leboga kere awa o leboga nna papa ke a leboga mama ga ikuša botlhoko motheletši wena o ka re letšetša nomoro e la rena mogala ke bontšitše fa ke 0606853271 goba o ka re letša mo nomorong ya dr moremi e le go 07917098862 le whatsapp o ka re romela yona re bolela fa ka bothata bo botšego lapa la ga mbonane mokone le ena o gona ka mokone bonyo go swela se sengwe be ke nyakolaetša gore batswadi baka gore ba tle ba thušege ba re fe ditheresho ka re go boletše theresho re ye ke a e tseba ga o tloga ga o kgaoga letsogo ga gona mo tlo o dirang felo bothata bo re bo nyakang ka mo ke gore
batswadi ba at the end of the day ka mo mo kopane community radio station re ge re itswa mo batswadi ba bele re tseba Roberta 1 2 3 ba kopane e fokela kae e foka ya kaya ke ba no ge no ka yela gona le mo so jifela le go ya le nna be ke na le puchete prof go mokhalabe ka re ke kule mogekula bolalo ka ro ba re gona le motho wa boraro be ke nya go butša ntate mbonane o na le yena motho wa boraro wa senya ntaba tše munlo sasizwana ngo-2013 nakhona kade ngalisa lapho azange salo mara ukuzwana bowuzwana naye yena bengizwana naye na wamlisa nge-2023 2013 o 2013 wahlukana naye ngithi besibereka ama-contract ngitsho njalo ya nangisuka lapho ngabuyela mna satshentshela kenye indawo wamlisa lapho ngalisa lapho then lokho kutsho ukuthi prof nangibuyela kuya ngithi umuri na umlisileko naye angayenza izinto la khona kuthi la emzini wabo lo khona lo wafikile asekamdlela umona umama kuyakhonakala ngokubani balisane bangakatshelana ukuthi asathandani so omunye wale ngenxa yamakontraka omunye wale kunjalo ngithi mbona kunjalo sidiu prof ya wa tseba ntate mokone go kotsi kudu go dula le mosadi o molomong ga dula le monna maikemišetšo a gage ke gore o nyaka go ba le monna not gore monna a bapale ka yena gopola gore go tlogetše lapa la gago gae o ya go dula le mosadi kua toropong o gahlane le yena ka dikontraka yena go yena o re ke ne le monna so ga a ne ntwela gore ke ne le motho a mpapadišang o lebeletše gore ga a fetša o mpapadiša o boela mosading wa gage so probleme kgolo ke yela ke e boletšeng kare ka gare ga lenyalo go nyaka o be moetapele wa nnete ka gore go ka se be moetapele wa nnete wa go gapa ke lerato o tlile ba le bothata ka gore le ba ba mmušo wa leswiswi ba babe le bona ba gona ba tsena ka mogare ga lenyalo le ge o ka kwa ke go ne le taba ye nngwe mo ke nyaka go ibotšiša batswadi ba babedi ba ka ba mama wena le papa a le ne bana ne taba ya lena ya go hloka bana le likile ga kae go emaemela gore le be le ngwana nna ke kopane le yena e le gore nkile ka ba le miscarriage ya ngwana moshimane ka se kgone go mmelea bele ge ke seno kopana le yena ka kopana le yena a sena bana go tloga mo ra se kahle ra se kgone go dira bana go fitlhelela le go taba kgološi ka gare ga lapa la lena wena le ntateng bonane le a e bona ya go hloka ngwana le ile la emaemela yona cause ngwana a se bothata ngwana go a kgonagala gore batswadi ba babedi ba be le yena ngwana a se bothata a tsebe gore a nke maemele tša ngwana ebile a se dilo tse di motshwenyang se a mpoditšeng sona ga a bolele nnete ka lebaka la gore ke motho le basadi ke le ba bantši ba bang bile ke family ya bana ba malomagage ba mo tšeela difounu ba mo tšeela ditšhelete ga ke ba founela ba mpotša gore re ditšere di mo rena so ke felela ke maatla ka gore yena ke yena a ba fang tsona ene se seng gape a senkebe a e ba le kgopolo wa gore o swantse gore a emaeme gore ka molapeng le rena re kgone go ba le se sengnyana bjale ka bana ene nna le nna ka e le gore ke ne ke lena le bothata ba di miscarriage a senkebe ke kry-a thušo ya maleba alright mama le rile ge le humana taba ya miscarriage ke re ka setšo ge le kry-ile lo tša bo le gomile pateng ge le gomile pateng le ya la hlapišiwa le ile la hlapišiwa ka moraga tšewe ke ile ka hlapišiwa alright mogala ba tseba gore le ya mo wa hlapišiwa a le a le wene ke be ke se ke kopane le yena ke nako o sešo kopane le yena mara wa hlapišiwa ka setšo ka hlapišiwa prof tabe ke e bona mo ke gore batswadi ba babedi ba ke sa bolela kere go na le ntho e ba reng ke seqito ena motho o lo boletseng ka yena wa mathomo wa 2013 baswadi gape ba na le gore o la o ntlogetše nene kwa ba re o ne le motse o kry-ile mosadi a ka se digadi ke le go di phura o be a mo tshepisitše ka boka la gore nna o mpoditše a re ka gore a o ne bana ke tlo go tela le mosadi a letebele go ba le bana ba i7 a ra yena mosadi yoo ke ge nna le yena re sa le makgweng re sa bereka jwale
gora gore o ba mo tshepišitše bjale ka gore ga a mo tšea gora gore bothata ke gona ge bo hlaga ka ona mokuke mama motheletši o tla re tshwarela re ne le ba bantokwana ka mogašong ka mo Yeah, re kgopela gore bano mokuka. re leka go lokiša taba ye gopola gore megala ya rena e butswe 060 6853271 le mogala wa prof o gona dr moremi ke 079 1709862 le mo letlakeleng la facebook wa hwetšagala re leka go lokiša fa ye nngwe mokone le doctor nna ge ke lahlela ka la bošuana ye ke ikweleng ke tabela ba e boletšeng ke ile ka re ke ibotšiša mokone la mathomo ka re modu o bohlokwa ka baka la gore ge nna nka botšiša ntateng bonane le mang bonane gore lapa la bona le stretcha go fihla kae kore le phatlaletše go fihla kae mang bonane o tsebang kudu ka lapa la ga bontateng bonane ntateng bonane o tseba bokakang ka lapa la gago ka baka la gore go ne le mo solelela ke ka lebaka le kile ka botša lepotša gore barei ba ba dinonyane ge o lla o kwa taba tše o di kwa strateng o di kwa di-societyng o di kwa bagwereng goba o di kwa go o mongwe wa ka ba lapeng la ba ka kua goba mohlomongwe wa geno ke tsebeng ka ba ke šaetša gona mo no o e bolela gabotse o e bea gabotse ntate le dwaba ntwe nna ke e bonang ke nyaka go e botšiša ntate mbonane seng mmambonane ke ra ntate mbonane mokgekolo wa gago le bageno ba kwana be ba zwana ba ya zwana nje abasaphili ba shonile bonke akusana muntu nje hawa akusena muntu kutsho ukuthi ngimthethe abazali bakhe basekhona nebambe bakhona manje abasekho ya ke ngala ya taba o ra re ba a o ne bana ba borangwane ba boramogolo kutsho ukuthi nginayo umfowethu oyi-1 abanye batshonile manje oyi-1 lo akuhambela kude nami naye asithelelana amanzi nako e le rena ke metsotso e lesome senyane go itšwela go iri ya lesome re santšane re sa boledišana fa le beng baka ke dr moremi o tsamaya le mokone le setlhopha fa re ne le ntateng bonane le mmang bonane ka mogašong ka mo o ka re letšetša mogala le wena ge e le ronyoko o latlhela la bošuana ke tlo re nwe metsi ga nnyane re lokiše lebaka le lengwe šifa re bone gore re gatela pele re ya kae o theletše station sa gago sa mamore tša mokopane fm dumela Are you a big ngala ba tabashi 0606853271 0791709862 re boledišana le ntate mbonane le mama mbonane ke ne le mokone ke ne le yena dr professor moremi ka mogašong ka mo re tšwela pele fa re boledišana ka bothata ba ba kopanago le bona ka lapeng la bona fa e leng gore go thogo bona dilo boloiši bo botsena malapeng a re tšwele pele doctor le mokone re tšwele pele ka poledišano ya rena ya ntate mbonane ke kgopela go botšiša mo gore wena ka morago ga taba ye ya mama ya go se swarega gabotse o ile wa dira eng jwale njengo baba kona siyemaemile sana sesibhedlela basicheka bathi no ku-right into kanje nabawusicheka lapha manje sukuya phambili kangazi mina ukubhala iphi ke rela ka morago ga gore mama mokgekolo wa gago o bona la go betše moyeng ene o mokwele gore o reng wena bo o dula le batho ba family ba nyaka go ba basadi ba gago o bolela nnete o khuluma iqiniso ye bona kutsho ukuthi bona bebomzala hayi ukuthi bengibafuna ukuba batsho ngiyabathatha ke ngalala lapha bekumzala bakamalume bongahlale nabo njengabafazi hayi zange ngihlale nabo mama o netefatša jwang taba ye o fetšang go e bolela ate moremi ile a be a kgalema ke motswalage wa monna a botša nna re monna wa gago le kgaetšedi a ke dilo tše ba di dirang a ke di rate e le gore be ba dira eng ba be ba ratana tšatši le leng be ke ba jo ke swere ke maoto ke lefelo tsoko ke dula moo ke alafiwa
yena a tla tswa makgweng a fihla a ntebelela fela ka mahlo a tsamaya a ya moo ga malomagwe moo a robala ntshe ga a boa forogo a mpotsa gore ba mo utsweditse founu le 700 ga ke ba founela ke ba botsiša ba mpotsa gore e re ditšere wena o jewa ke eng ka gore ke tša motswala and then nna ka felela ke maatla wa itse ba taba e ntate Mbonani hayi le angiyitsibi na ngiyazi vele ukuthi okay bakhuluma na bangithathela 700 angiyazi ngithomo izwa namhlanje angiyazi mara uke walala ngaphandle njengoba chilo walala kumzala wangasolala ekhaya hayi kubomzala kutsho ukuthi kubomzala bengiya ngokuvakatsha azange ulale uvakatsha ubuyele ekhaya iye bengivakatsha ngibuyele ekhaya zange ngilale Prof Mokone a ke tsebe a ke kwe motswala o tswala ngwana mo e ya gona mo a bolele nne mo o ile a ba boa a mpotsa re ba ntsetse ne nka se ba founele ge nne ke sa botsa ke ena because ne nka se tsebe yena o tlile mo go nna ntata mo ke neng ke a bajwa yena o tšea tšhelete ya kua and then o tlo boa mpotsa gore ba tsere tšhelete ba tsere le founu to ne mmabiša pelo ke founu so nna ke ba founele ba re šire e swere mara o tshwenya keng ka gore ke ya motswala ya founu la e tsebang tate Mbonani ifoni yona yalahleka futhi zange yalahleka khona kubomzala lapho kutsho ukuthi besikade eso bengisahamulanyana kutsho ukuthi bengiye kwenye tavern nyana ngathi ngeci4 yakhithika ifoni kibo ngiye nginganayo ifoni vele baba Mbonani umalo usamthanda khulu Mambonani ubaba ngekamereni uyakubamba or soloko yagcina kade kunesikhathi isikhathi esinye usivalela ngekamereni mafuna ukukhuluma nalo umuntu lo ongamazi uzikhiyela ngekamereni athi yena ulala ekamereni mina ngilala e-dining room ebusuku yalile ifoni uyakhuluma gane papa okay papa tšetša go gahlana le mokgotsi o sa di dira le jwale a mo tlogela emampele batswadi baka ke bolela nnete ka malapeng la lena lene kamara tše kae ke tše pedi and then ke e fie le e kgethileng gore ke a lena e gona e re e kgethileng ke e nang le molete ke kamara ye e nang le molete e re e tšhabanye okay mara yena o kgone o ya ga a nyako gore a re bošigo a bolele ka founu nna ke se gona kgausi a ke re ke le kgausi ka mošitiša mara ke a e kwa ge e lela bošigo founu gomme a bolela ka yona ka mo kamareng ntate Mbonani o sa le gona mosadi wo lefela le tetloša bodutu le yena akekho into yenza ukuthi uphume ekamereni uyokulala ekamereni elinye yini baba hayi ukuthi ngiyaphuma ekamereni ngiyokulala ekamereni yena kwesisikhathi uya e-dining room athi yena ahlale e-dining room athi mina ngiyathandaza la agcina lele khona ngapho mina ngingakhoni ukuthi ngiyomthatha ngekani ngimlethe ngapha ngumama ala ukuthi umphathe ebusuku utshinga ngale vele nge-dining room apha athi no mina uyangithikameza ngiyathandaza mama why le robala ka dining room gore a re lene kamera tše tharo papa o robala ka kamereng ya gage wena o robala ka kamereng ya molete go se ka kamereng ya molete o dining room then a go kgonagale gore tša monna le mosadi tša go robala koboete di tla ba gona mokone nne because ntlo ye e šetše e fetogile botšhabelo wa ikwešiša go tšhabiwa go ya ka kua tabeng ya foi and then gore šetše re tšhabela ka dikamereng tše dingwe ebile re tšhabela le go ya ka kua dining room ke thereso mamata ba gore le ya ka dining room ntate Moremi ka dining room ke aya ke dula ka dining room ge 12 e tšhaya ke a rapela ge ke fetša go rapela ke boela ka kamereng a ke robale ka moo kamereng re tswile ka dilo tše di lelang kwa godimo
go thomile yena re dilo tse di alla ka mo di arasa ra robala le ngwano re nnoši a ya ka dining room go sasa ka rawa kwa se ro tšhaba dilo le rena ra robala ka mo le rena a re go šala morago le nna ka ya ka kwa dining room and then ga ke seno ke ya ka kwa dining room a tshediša matšatši a mabedi a mararo ena a boela ka kwa mošimeng a ya robala ka moo gora bošego o bolela ka difounu nna ke a rapela ka 12 ke o robala ka mo go ke kwang Mambonane ka gona a ke robale ka dining room ke a rapela ka 12 ke motho a ratang thapelo ga o fetša o boela ka ke malao rapediša mathata a ka le yena ga ke fetša ke ya ka kamoreng ke o robala a ke roballe ruri ka mo dining room yena o tšhentšha malao o tswile ka mo kamoreng a re šia le ngwana ka mo moleteng a o robala ka dining room a re dilo tse di leng kwa godimo di a rasa well a ka etša snacks ka re okay le rena go sasa ka molatela ka re okay le rena a re o robala le wena ga ke molatela re robala ka dining room yena o boela ka kwa mošimeng o robala ka kwa for 2 days bošigo wa founa ene o mpoditše re tla motseleng a re tše ntši ke ile o di gana tše e leng gore a ke nyako di bolela ke le kono o gana bjale prof ba Mbonane o na bafoenu abaphilako iye bathathu bathathu mara ngabancane abancane nikhe nahlala phansi nefamily yakabo mmasifana sakabo lena ke saka mamma sa monageng wa ka Monageng wa nyala ka Mbonane ba ka Monageng ba tseba mathatale le ile la dula fase le ba ka Mbonane le ba ka Monageng la re taba shi re a tshwenya ka mogae a bute ka o lekile go le dudiša fase o lokile gore dulisa mo fase then a saka la a palela la saka la dula fase re dutse fase le a buteaka ya goši a bolela ya mo palela a re mo gonna lata ba gabo ke ge ke o lata o a mo latellang o lata ba ka Mbonane ke lata o a mo latellang and then ke mo latiša keng ke nyako ya kereke yena gore go o tsamaya nna ke sa nyake o tseye dipeke tsa gago o se ka tlosa boamo and then ga raya gore ke swantse ke late a buteaga a tlankuše tabatse ka lata o a mo latelang a tlankuše ka mmotsa ka re ke taba ke ene o a tseba gore nna ke swantse gore ke bereke le badimpaka pele ge ke tsamaya ke ya mo yena o mpotsa gore o rwale dipeke tsa gago o se ka tlosa boa ka mo metlhe ke botse gore motse o ko waka nna ke na motse o ko waka all right prof mokone nna ke ne potšišo ya goši mama ka gore o re papa o bolela le mosadi bošego difounu tša gona wa di tseba tšea difounelang founu ga ganke ke e searcha ene tšatši le leng gore go na le bonnete ba seo tšatši le leng re ile kgonyeng a tlogela founu ka mokoloing le nna nkono ntlhabošetša lentso ganyane mama le ye godimo lentso a tlogela founu ka mokoloing le nna ga a tlogela founu ka mokoloing le nna founu ya lla ke a mmitša ntate founu ya lla o re araba founu eo ke re ke arabe founu ya gago jwang founu lela ya lla ebile ya gomola ka nako a tlang ga a e checka wa e checka gomme ke morela ke re bjale why o sa nyako gore o sware founu e lla na ke na le wena namile ra thoma mola a re bolešana gabotse ke re okay kore gore a re motho o neng a founa mo a wa swanele o bolaya le yena nna ke le gona a kwata nthela re ya mosadi o yena o gona ebile o tlo tla ke tlo monyala o tlo tla gona ka motsong ntate Mbonane a mpotša mahlong a ke re ge ile gore mosadi o gona ntate Mbonane le seke la tšhaba re mo founeleng gone jwale re kwe gore mo gongwe yena o tikemišeditše jwang re kwe taba ye e kgone go loka mina ngitekuye ifoni lena ililawo iphendule musi waye ungayiphenduli or uthatha inomboro ezisifonele ukuthi ngibani okhulumana mina futhi ifoni angikhambi nazo zihlala endlini apha nazilila ezinye ngezabo Vodacom uthi neba abantu bakho noma ilila kunya abakhuluma laba baka Vodacom bayafuna busuku baka Vodacom kutsho hayi ebusuku emini ebusuku abafoni bafone emini manje sinazo inumber ezililayo hayi ngithi mina zithathe musu sibafonela sithenge airtime sifonele ngibani lokhuluma ngolo
alathi mina babantu bakho. Allo now usendleleni namhlanje ngizuma ngitshele ukuthi wena nangifika lapha ngikuphika indwezi ngiyosiphika. Hayi into elithoma nje uyithoma la endleleni bangayikhulumi into le. Bengifuna ukubonisa so Mr. Letwaba le prof. Re tlile mo mokopane community radio station ka go tlo thusha meletate. Gore re tle re ba thushe re sentse re ba fehleke pele re kwa boteng ba bona gore ga botse goreng re le gapa so ba bombonane sinto sanje ukuthi nizokhela bu prof uzonkhelepa. But kumara sinkhelepa sinibuzile ukuthi so khelepa ini kuphi re ya go thusha kae taba ye ya lena. A ke tsore prof ngwa ga botse fauna. Taba e re kwa ga botse motheeletši wa mokopane community radio station a fa mo mokopane go na le basadi a fa mo mokopane go na le banna ba ile go gore banna ba thietša radio ye ruri banna la dula la tšhaba le go founa banna la aga lapa le kwa gore banna lapa le na le mathata a makaka batswadi ka mo magaeng kore banna la e kwa taba gore ka mo radiong e di ya boa la no gomola banna la no dula banna la no senya ke go fa lapa le thušo banna re le mogala 0606853271 ke mo ileng gore o ka lahlela la bošuana gona taba shi ke taba ke ngala ba ya taba ikwi ya ene ye nngwe taba shi ntate mbonane mo bophelong jwale ka banna re ria diphoso ene re dira diphoso tše dintšhi re ela basadi ba rena jwale ka tate ke no ba ke go fa maele ka ge ke le ngwana gago diphoso tše re di dirang ke tše dintšhi thata and then ka gare ga diphoso tše re di dirang go santse go be le nako ya go nore o ye go dula fase nko o bolele le mosadi ya gago mo kgopele tshwarelo ke kwele o bolela gore wena mosadi o mo rata thata ke eng ye mosadi wa e dirang baba e sa go swareng ga botse yini into lo mayenza ngakuphathi kuhle amaphutha wa mama akhulume wonke baba mbonani Hayi awekho. akana amaphutha mara uzwile ukuthi umama ukhomba ukuthi wena unamaphutha angaki Mara amaphutha la akusingiwa akhuluma ko la ngoba ifone noma ngiyakupho fema shop ngiyazithiya endlini lapha angiziphathi imfonini noma ilila yana neto yakhala ifone ungicabangela ukuthi nengikhuluma nabantu bami mina ku itshware gona mo ntate mbonane ke go motheletši sho motheletši wa mokopane FM dumela hello le kae re gona le kae mama yona ya taba shiona yo le ba le dora mo Mpumalanga Siyabuso okay se dora ka mo Mpumalanga Siyabuswa re ne le Dr. Mremi ka mo ke a tshepa gore wena ba go thusitse ka dintšhi o ka tswela pele ai nna ke ba re ntate mbonana le nnete na ono re ntate Mremi tla kgona go mo thusa nna ke a kgona gore mosadi o bolela nnete a re monna o le a re ko phega dilo ka moka dilo ka tše mme wa di bolelang di a kwagala mara ja ntate a wa ono di phega ka moka o kgona ga dilo tše nna di bolelang a bolela maaka dilo ka moka nna ke re ntate bonane nke ba no bolela nnete gore a kgone go thušega dilo tše di leng ka motseng wa bona ke tše thata ma wa tseba wa bolela polelo botse mma gore na ibile re leboga support from ka Siyabuswa linke le thusha lapale go lebeletše mo mama o bona ntate mbonane a ne diphoso tše di kae so yo diphoso ntate mbonane ke tše dintšhi go thoma nako tša gore phoso e bileng ko sa motlhoko ke le mme ke gore ntate ka ntlong a fela go potsa gore motse o kwaka a fela go botsa gore phutha dibeke gore go a bona a tshwantse a solve mathata motsage go botsa gore phutha dibeke motse ke waka o ra wa go bloga o go tlhokisa gore o ne le direction gore wa go tswalela ene o šireletša diphoso tša gage mme o gore ka mokgwaneng ka gona go tloa gale ntate a sa le kua makgweng ko dikonterakeng ka mokgwa a bolela mme o ra re kgala a go ka gere a fase ko gore wena go lebeletše go e fa mme o maele kgaitšedi yaka o ka mo fa maele wa reng mara ka bana o re paletse tša ga nna nkore nte ntla ba ntate Moremi le ba ka mokgašong go gore mme o re ke mo profeta o re ke mo mosebeletsi
mosebeletsi ke ba le kore ke nagana gore mosebeletsi a o bereke o nnoši o bereka le batho ba bangwe basebeletsi ba bagolo mo go wena le batho ba bangwe ke nagana gore dilo tse nkebe maybe a ile a tinyakela thuso ka mokgontsa ntate ba le ko magweng o sebeletsa le bomang a nkere go ne le ngaka o ne le mangaka a mangwe o berekang le ona yes bjale ka basebeletsi bjale ka baporofeta a bereka noši ke makala gore mme o dilo tse ntšhintšhi di ka tla ka motseng wa gage ntse e le mosebeletsi a se bone selo wa nna le mekoti ka kamore mme le nna nkore ge le gore o ntheditse ke a makala kore ke ne kgopela gore a mphetole gore o bereka noši ke mosebeletsi a noši ka bane basebeletsi ba ne le group ya bona ba tswana le mangaka ko gore ka mokgwa ke mopoeleng mma gorena o re ke lekile go ema le basebeletsi ke tsena ka mo ke tswa ke leka go lokiša lenyalo laka fela ga go ntho e lokang ene se mmakatšang ko gore kgaetšedi yaka nna jwale ka ngaka Moremi ke dipotšiša potšišo ye gore mama le tate ba robala jwang mengwaga ka gare ga kamora ya go ba le molete ba sa tsebe gore ka gare ga molete go na le eng le go kgotlelela ka bane ke bona ka mokgwa mme a reng o boditse ba gago o ba botša ka taba ya ga ntate ya kereke nna batho ba gabo ba tsebe gore ka ga kamoreng ya gage go ne melete go ne dinonyane go ne dilo tse ntšhi tse ya di bolelang ba gabo gape nna ke le so ke le ngwana mmako ka mogo e ke ne mathata ke bona gore nna mogala ba ka mpalela ke botša ba gabo mogala ba ka ba tla ba bona dilo tse ke di bolelang ke nyako tse gore ba ka mbonane ba tseba taba tse nno a di bolela ba di bone le ba gabo mme e bontse ba tlo ba le solution kare ke taba tsa bona ba itshwaretse tsona so iya nto ke e bona mo mama ke sa tlo mmotšiša yona o tlo nkaraba ke nto ke e bonang ke bona go o kare o mama le ba gambonane a ba sa kwana ne because ge nkebe mama le ba gambonane ba kwana ke kwešiša re taba e ya gore tate mo gongwe o ile a fetša a iša mantšu a dikganyogo go bo motswala nkebe e se gona ge ke e thieleditša sebe ka e kwa mola go mama ke tlo kwa yena mama ke kgona go kwa gore o mme o ka re ga a sa kwana le ba botate because tate le yena go bona gore a kwane le ba gabo ka gore la mathomo ke rile ke mmotši gore tate ba geno ba kae a re ba gešo ba hwile ka moka ka morago ka ba gona ka kwang a bolela gore go šetše ba bararo so wa bona re kry-ile di-statement tše pedi godimo ga tate so a re tsebe gore se re santse re sepele le sona ke se sefe ge tate a kgona gore ba gabo ka moka ba hwile go šetše ka morago a tla re go šetše ba bararo mara e re o sa le mo mogaleng ke re botša mama mpotše mo wa kwana le ba botate go na le ba ke kwanang le bona rangwana bana ba ka le ba bararo bao ba leng gona and then ba ke sa kwaneng le yena e no ba o motee o e leng gore a na perekišano le rena mme ola o botšišitše gore taba ya gore o bereka le basebeletsi o re basebeletsi be o berekang le bona ba rile eng ka gare ga seemo se o leng ka gare ga sona basebeletsi ge ke ile ba se bona seemo sa ka ba mpha ditaelo ka ge ke le boditše kare go tšhelwa dihlare ditaelo tseo tša ka ge ke di beile di tšhelwa dihlare basebeletsi ba lekile go ntirela mmereko ba re fihla gae o dire so ke ile ge ke dirile ona mmereko a buti a ka go ba le gona o mogolo ke mo latelang ge ntse ke apeile mola ke ba fa dijo ka mmereko ka kwa ke swara ke boroko bombo bogologologologolo gore tsa mo robala gone jwale ge swantse gore ke re ko robala namile ga ke fihla ka mola kamoreng ke ka ba kgopela ka re e reng ko robalanyana gannyane ke tla boa ge ke fihla ka kwa kamoreng go tla ntho ya re bula ka mfasa mosamelo ge ke bula ka mfasa mosamelo ke kry-ile kota ya sehlare e ka e le ka mfasa mosamelo wa ka e le yona e nkutsedišang ke no re go e bona ka re phapa boroko bola ba tšaba tšabi ka tšere koteo ka e bontšha abuti ka ra ke re wa di bona tse ke di bonang mo motseng o ga ke seno ke mmotša awa ya be e le gore e ba ka ona mokgo and then abuti ka re o leka go bolela le rangwana bana a palelwa re wena ema ka maoto o lebeng wena o bolelang le bona so rangwana bana ke yena bentse ke bolela le yena ke mmotša ka selesela le mmana bana and then ba bangwe ke masogana ba se banyala ba le re tšhabo ba kentse mo gare ga ditaba tša batho ba bagolo ga itsedi ka mo Mpumalanga o kgotsofetse ka se mama a se bolelang
gore ke tlabego nna gore ke a tlaba gore ke no tlaba ke mmeo le ntateng bonane gore ntle ke phele jwa bona nna ntate Moremi ka monna botsebotse se a busa ke bonthela nna ke dile ka Almasdirif ntate Moremi ke motseba wa thuša mara solankana o sa bolele nnete a ka se ba thuše nkore ntate bonane ka rone o senya nako a ka bane a bolele gore ntate Moremi tla mo thuša a re kgotsofale ka bane o uša ntate Moremi kua le kua ntate Moremi o nyaka nnete and then a kgone go phethela bane ntate bonane ga jika ba le ka topo hei nna ka kgotsofale e tloga e ba boima kudu and then gona mo ebile wa tseba o mpontšha se seng kgaetsedi yaka mama o bone kota ka gare ga mosamelo wale eo a se powder ba ka se re ke lorwele a se powder le e bone kota gona ntate bona a se nyane ke kgolonyane ke tlogole kota e kgolo so e tekenyane ba ba bona o bonile e re ko go leboga kgaetsedi ya go tla sa le moeng a kere awa ke theditse ka leboga all right e re mo leboge le wena motheletši o ka letša 0606852371 le nomoro ya 0791709862 le ka tšwela pele ntate mbonane ba bolela gore ba kry-ile kota ka gare ga mosamelo le e bone a zange o e bone prof dilo tse di bolelang ke Mambonane di tla le ntate Mbonane dilo tse di mokgekolo a di bolelang mokgekolo ga a fetša go emelela setlhare se tšhelwa fa a ditšego di tla le mogalabo tsale ke ka mo ke reetse mogalabo ka gore re kgopela gore a re fe theresho re tlo kgone mo thuša kotana e mme e bolelang ka motlasa mosamela gona motho a tlile mo menyanyeng a no tsena ka kamoreng ya bona a tla lokela kotana e loketse ke yena Mbonane pele ga a nyaka gore botša nnete Mbonane re botše theresho papa re kgopela nnete gore re tle re kgone go thuša ntate Mbonane go ne mo o ileng wa tswa mo gongwe o nonnoši o ya go tenyakela thušo go ba le methušo ba go fang yona gore o tle le yona ka gae ayikho ke ngiya ngiyi-one nasiyako siyasobabili mina ngiyi-one zange khe ngiyokufuna ithuso ngiyi-one alright isigodo lezi azange usibone hayi mina zange ngisibone ma ubhekile umama baba Mbonane umbona ungathi ngumuntu aphilile or njani ithi okay re ke tše motheletši dumela hello le kae mama bona ra le ya bothata šibo Dr. Moremi le gona le mokone le ba ga Mbonane wena o di bona bjang o ne le potšišo monno wa tseba o monno wa seleka o monno wa tseba o bereka mosadi o gore a mokube ka ma a tishenya tse ya gage ka mo kara ke ra di bana le founa le kae mama ke founa ke le Mohamadi ya re nyaka lena ba ka thokwe ka gore ke ya kgotsa gore ga botse banna ta ba go swana le ye banna le basadi a fa ba ithieleditše na jwale ge le tsena so re gare re a aga jwale ntate Mbonane shu o re ka morago ga tše ka moka di riagetšeng magage shu ke rata mosadi yaka so o ga o šetše o bolela le yena ntate Mbonane o ka reng mama nka re papa we e ka ka nnete nna ntho ebile ya ntlhagela ankere ya ntlhagela ntho ka na mokgano mosadi a bolelang ka gona le nna mogala wa ka bantsi ya ka na mokgano bo di mala doropo ke khomana dikutlwana monno wa tse ka nnete wa loyana monno nna le tlo bolela bana ba modimo le a ya ga lepota ka molepota ka mo o tšhaba ka nnete monno o tšhaba ka nnete wa tseba dilo tše dipata tše mosadi o tšea ka dikota tše ka lebaka la gore a go tsene motho ka kamoreng ya bone ke dikota tša di gateledi gore mosadi o a batswe ka maramotse ka mena a tliše yena mokgotsi a gagowe a ratana le yena a nna le bo motho a gage la bona gore monno o tšhaba ka nnete wa tseba ntongwe e leng gona ye ntlabang ke eng mama re robala jwang ka gare ga kamora go na le molete and then re be re tšee mengwaga re robala molete o le gona mo re robala jwang ka gare ga kamora go ne molete o kwa monno wa o tseba e be le gore a o tsebe ba tlo tšea matsapa gore molete o la o thibela bone gore o tla bulega gape-gape o tša ga sa o thibele wa o tseba dilo tša gage gona ka moo ke di bere ka mosadi o re a tšwe ka motsong a one ntho ya yena lene o tlo dira yo ke bana ba modimo le a ya re isale a leka ka moleka mara nnete a itse mo monneng mo o rena tlhaboteng montshadi wa tlhabolosa ka ganong a bolela o tlhalosa dilo
a ga moditse gore ko fita kwa ka di gana dimo ke nnete di wa di gana lena le tseno founa re raya ge sa go le ntho re ka ya ge sa monno wa sa jo ka nnete ntate mbonane ba thieletše ba kgopišega ra kgopišega go diphoso tše di reagetseng ka moka ka gae ntate mbonane goba a ke botšiše so molete o leng gona ntate mbonane o thibile neng la mafelelo jwale ka monna ka gae nguvala izulu angithi izulu liyana malina muhla lwemba uthe bona wembe ngakhiphi umhlabathi ngathatha i-oli ngathela i-oli lapho-ke ngawuvala ngaloko mara still awukavaleki mara izulu gade linile msi pula khale inile ntate mbonane loka nalinako nje vele azibonakali o re to moto etelela re basadi monno o re to moto etelela re basadi a re tlo tsaisa ke banna bano dia dilo tsa o se sele ba tishitsa maloi ka mogae ka mano khumela sa bole a bolele nnete gore a dilo tse o ke a di dia ke tse bona ke a shumishiwa go ba ke dielwang ene yengwe taba shimama ke nyako no botšiša mo tšhelete ya gago ya pension e ka ntate mbonane ikhona iba khona vele nasiyitholako sikhamba naye emashop mama sithenge ngayo iphelele lapho tšhelete ya mogala bo ya banga e berekela le rileng ka ona o ile ga etswa pension be re sa ba rarulela so o ile a reka mapolanka a reka le ditiles a rulela le mota leo e benšitše le fedile yona e berekile go aga motse and then ye šetšeng ke a ge a ntlhabiša and then mpotše ge mogala bo ka gore o bolela ka founu go ne tšatši la ileng a tswa serobale ka gae a ya go robala plekeng tše dingwe ga nka tsamaya a sa robale o ne o tsamaya a boa ka nako tše a boa a bua nako manso a dikelele ke letšatši o tswa mosagare o tswa mosagare and then ka ge o re o tla le dihlare o a robala mogala bo bošego ka mogae mogala bo tasoe ke re go ka dira gore wa šomišiwa bošego a robala o ka re o thuntšwe kore ke tlano kore o robala gore o ka re ke le motho a nweleng jwala kore o a robala nna a ke robale nna ke tlo be ke robala ka 3 yena a le mokgausi le nna gona a sa kwesele dilo di kitima mo ntle go direga o tlo botsa ke nna furu gore o kwele gore be go kitima dilo mo o kwele gore be go direga kwa se ga itsedi ka moga madiba re ke go leboga ai o le bona papa le a ilisha da bagala ba modimo mara a neng tlhalekuti monna o tšhaba ka tago goba wena motho a nnang le yena o mo dia ka ditlhare gore di tshetse a ka ba motho ka mogae aowa tabe ya gore monna a raene le mosadi wa nyaka mosadi mongwe ko ntle le yone e tliša mathata ka gane e tliša mathata ka lebaka la gore a ke re bjale mosadi o mollo mongwe mama ga a bona monna o bona gore yena a ye go dula le yena o nyaka go ba lelapa so ke mathata fela mo mama mara ke mathata le ka se rarule le ka se kgone nna se ke le netefaletšang ke gore ke tlo ya ka lapeng la bona ke ya go thiba moleto ke ya go ntšha dilo tše di leng ka mogare ga motso ka mokana ga tšona boloi bo bo leng ka mogare ga lapa leo ke ya go katana le bona go ya gona ka letšatši e le gore dilo tše ke tša monno a kgwa ba ga bo monna ba ka se mosadi o mmolaile awa nna nke re bjale nna ba tlile go nna ba nyaka thušo nna mmereko wa ka ba tseba le batho ba bantši gore ge mmereko le so ge ke ya go gana gore a se tšaka nna ke ya ntšha skito mtrege mo di tswang gona di buela gona koo a di buele back morago a di buele di baje ora ke re o leboge kgaetšedi yaka aga le wena motheletši o ka tswela pele o ka re letšetša re na le ngalabe ya taba ka mo nomoro tšela tša mogala gape ke sa bušeletša ke 060 685 3271 re tswela pele le Dr. Moremi ga mmogo le Mokone le ba ga Mbonane re ka tswela pele ka production re prof ke nyaka gore tate Mbonane monna o swara lapa la gage la tia e go tswelela dipeulwane dinonyane mekoti ka lapeng la gago ga o tswiwa o tšea dilo wa di tliša ka gae ke sa bušeletša ke re ke kry-ile mantšu a rego
ke tshwenya ke dinonyane mogatšaka o le ko mmerekong e le mokgekolo gare papa mogatšaka da le switi ke tshwenya ke dinonyane ka fa kwa lentsuge le bua le re ba re o reng o sa pake dibeke wa tsamaya kwa lentšu le go lena le taba le ke yona motheeletso a sa tse o tswa mo a re ge o rela mosadi wa gore no tšea dibeke o tsamaye ga o tle ka solution sa go thuša mogatšago e re ke tšee motheletši šo gona fa go mokopane fe motheletši re ya go tama le kae re gona le kae ke fona ke le nga mo Pretoria ka o ka tshwane le live streamer okay bjano ke utlweletse lenaneo mare bjano wa bona ntate he lo ra nya go bolela nnete a ka se kgone go kry-a thuso because a ka se re e le ntate a kry-a melete ka mo ntlong ena le ntate a pala go ema ka maoto mo le ntate ka mo gae ra re mosadi yena tshwentse a le o bona mathata ka mo ntlong ntate a le teng a go kgonile that's why ba re he ntate le tlhoa lapha ke yena tshwentse a ema mara bano ha nya gore mosadi a eme bano wa bona gore bano o ka re bano mosadi ke yena ntate ka mo gae so yena wa yitse tshwentse a mo hele diphoso tsa hae prof doctor o bolela nnete mogalabo wa gešo wa bona la ke re le banna santse re tšea maekarabelo ene ge re gahlane le mathata re swanetše gore re a emele ene ge re le ka gare ga mathata go swana le gore o bona gore ntate Mbonane ke rile mathata o a bolela mo gongwe ntate Mbonane batho ba sepela dingakeng ba kry-a dilo tše di wrong ba ya le tsona ka gare ga metsi ya bona and then wa bolela gore ke ile ka tswa thobela dumela re gona le kae tabe ya ntshisa gobane ga ke na di-minutes nne okay latlhelane la bošua ya korolang gona ke bolela ke le ka mosakgateng ka mo mokopane ka segagapeng mokopane ra lemogela ya re fetile mo uwe monno wa sele ka tse ka nnete a sa tse ka nnete o tlo gwa monno ntwa e denya a di botse gobaneng le wa ka nna le sone le ka mokgomonno a leng ka gona o ka se robale bošego ni yena o tla ema o tla tsena ka matswa o sa go tla go goletse dilo tša go fefeile bathompimo a monna a bolele ka nnete bathompimo o ka bolele ke kana mokgwa ba seno bereka a tima yena e ba ka bereka sa bolele nnete o tlo sefela alright re go leboga kgaitsedi yaka no ye ke ngala ba taba tswela pele o letša mogala gona fa go station sa go sa mamarata re agišana fa re le ka go bontšhana gore ga botsebotse go direga eng 060685327 ke ya bona batheletši ya taba ye ya ba fiša motheletši dumela alright o re latlhegetše ya le ka tšwela pele ntate Mbonane ka ge o re mama a ane diphoso wena o bona phoso tša gago e le eng mola go mama yabona mna into engayikhuluma kutsho ukuthi impahla zami zihlanzwa nguye and then mazivaswa nguye manje khe nimbuze ukuthi ukhona kakuthola or ngekwami napho ini sona ngisiphatha ngani kanti sona into engapheliwo leyo ngiyiphatha ngani ngoba akukho lapha mina ke ngayiboni akatsho ukuthi yena right asdobha kwezo nezithelwa kwezo ukuthi mina ngiziphatha ngani ngoba nokwatsha impahla zami nguye uzwatshako uzithola zinani tate Mbonane re ka se botsiše mme gore okay motheletši dumela tshwara lengwa mokoni dumela motheletši ya tshwanela papa ke voutela papa Moremi a ntšhedilo tseo ka moka fosa wa tsewa ke bolela ke le ka mo mokopane ke re viva papa Moremi viva mokopane ka tla tshwana le Thobela FM se kgale ya no ko di ntšha ka moka pa ntate Mbonane prof wa tswa re ke nyako reng go ntate Mbonane le batheeletši ka moka ba batheeletšeng kgole le kgausi mma Mbonane ge re na re tlo tloga le prof re ya go bereka ka mo motseng dikgati tše di tlo go tla diotla motho a tišitšego dilo tše bjale mtate Mbonane ba nya gore na re go botsiše potšišo gore wena o di swara ka eng re ka se botsiše mma Mbonane gore o di swara ka eng o re file practical thing e diregago
o re ke fetsa go emelela ke ya ka ntlo ke ya ka kua ge ke boa mo be ke dutse ke khumana go tšhetše setlare ene re ba babedi mose ka montlo mose ga gona motho mongwe bore a rone bjale ntate mbonane ge rena re nyaka go thuša wena lelapa la go mokgalabetlhe re kgopela gore o re fetheretšo ge o le o tlile gore awa kile kile ka ngaka tsoko ore ka kae o tšea dilo tše ka tlamo gobane ge re o bereka re la okay kola alright dumela motheletši motheletši dumela ya ke tsebo re a kwalana wa re kwa motheletši ka langwa ya re ya go kwa bjale no ne ke re neng khatile so ebe ke reka di-minutes oh okay tswela pele ke tsa mo Pretoria ne ke sampane ke bolela ke re ntate mbonang a gona gore ena a itse selo because of o bontsha ka ra zanga tsala matsapa ka mathatlalang ka mohae whereby mosadi na mmontsha gore go na le dilo tse solo so ke sala ke dinyonyane morago hele mosadi ha o tshwentse o mothuso o mememele mara bjano o ka re ke motho le goreng o relaxite o relaxa bjang le gore na le mathata ka mae ya re go leboga okay assembly kopa le morapela le botsene because a ka se thusege gape le mo mmerekong mo ene bjano nako ya tsamaya ya mo se segolo kore re a šoma ene nako ya tsamaya ene ke lapa la gage ntate mbonane le nyakang thušo a se lapa la ka ntate mbonane ga a nyaka thušo o swanetše gore a bolele ye le nnete ge e le gore go ne mo a ileng a kwiša mama bohloko a bolele ke bodisitše ntate mbonane ka re ntate mbonane nna ke diphoso tše kae tše o di rietšeng mama wena a maphutha angake a kuthole ukuthi wena baba mbonane wayenzile lapha kumama iye ethi sirarulule lapha iphutha engilenzileko ngileli la ka 2013 naye ngamtshela ngathi ngenza iphutha lapha alright ya go leboga okay tswela mpele ntate mbonane ngamtshela ngathi ngenza iphutha lapha na ngizwane nomlulo yana ngo-2013 kade ngilo kuphela elinya likho ekhaya umuzi lo njengobaba azange wena umele la boya khona boya mawusukumisa ngomama kuphela yebe sikhamba sobabili ngoba nangihamba ngathi uzokuthi no uyokufuna imithi wedwa that's why ngikhamba naye ukuthi abe sibe nofakazi nanje mina into engiyicelayo engibawayo nina yenzani enikwenzako kuloya muzi loyana mina ngiyanivumela ngiyanilukulula lo owenze lokho uza kubona ukuthi kwenzekani alright re ke le go tša motheletši dumela yebo sanibonani sawubona mama khuluma nasiphiwe la emshongo la Mkopane ya mshongo emkopani nami ngize ngomshado la ngize khona kodwa nje ngoba sengiyolala ngitha nginifonele ngiphetheke kade ngale ndaba lengiza ngayamuhla la eFMini ngoba lo baba lo lezinto leyakanazo angazi ngoba ende ziyakhombisa ukuthi zimenza nokuthi angaboni ukuthi kwenzakalani nakasho sokini ukuthi yenzani noma yini kuvisa nabuhlungu lo ngoba kuyakhombisa ukuthi vele lezi zinto lezo uyazenza ende unenkani ngoba ziyamcontrola so kusho kona ukuthi noma yini lezokwenzeka empilweni yakhe akasanandaba yena so isindaba leso ayilungiseki ngoba umfazi uyazama ukuthi ilungiseke manje le ndoda ngoba iyona icontrola ngileke icontrolayo ayikho into umuntu akazoyenza ende nathi njengoba kubantwana nje siyafunda ukuthi hayi la ngaphandle impilo iyenzeka shena ya no siyabonga mama ngiyabonga into efunakala ko-prof la uyabazwa abalaleli bathina ngithi sifuna ukuthi bamabona noma boba bahlala ngokuthula ngekhaya into nasiphuma la umbonana angazothi kummaloya athi ungise kubantu bema-radio ungise kubantu bema-TV ikani ayinakubereka sivumele mbonane sokubereka umuzi loya alright motheletši dumela re a omogela mo Kopane FM tsebela le kae re gona le kae wa re gona re a ditaba tšeo ke tše thatanyana
ya nna ke thešitše gabotse ke ya ko mogala jo awa nnete o gana ka yona ke no se kwešiše gore o gana ka yona ka gore mohlomongwe ke yena tsentšhitšego motho e le gore o tshwenya lapa le goba o gana ka yona gore ba ka ba mothakile pele a ke kgone go kwešiša gabotse gore ke ntse se riang gore a se ka ba le nnete gabotse wa tseba go kweša bohloko kudu but that's why ke mmotšiša gore ke diphoso tše kae tše a di dirileng papa o re ke ye fela mama o re go ne le phoso ya gore papa o ile a dula le motswalage mama nko gatelele taba yeng ke re ekwe re ikwešiše wala ka batheeletše and ntongwe ke nyakang go le botša mmang bonane le ntateng bonane batheeletše kua gae ba re kwa bokaone kudu go feta ka mo go rena re lene re theeleditše ke di-advocate di-psychologist batho ba go kwa ba menagano ye e bulegileng ene ba e leng gore ba kwa re taba ya kae mangaka a gona baruti ba gona ke batho ba bantšhi kudu ba re theeleditšeng so that's why ge re thoma lenanego ka mehla le ka matšatši ke bolela gore ke kgopela nnete mama netefatša taba ya gore ke Therešo motswala o be a le gona a tsene ka gare ga lapa la motse wa gago ke be ke le folotsoko ke bola ke maoto ke ile ka wa lafiwa mo ke dula mo mogala bo wa ka a le mmereko so go a dira gore a tle le mafelo a kgwedi a tle ga fihla a zanga a nyaka gore a roba le mo ke leng o ile a tsamaya rena o robala ga malomage so o ile ko ga malomage ba ithabisitse ka mokgwa ba ithabisang frugo nna ke bona a tsena a tompotša gore yena o timeletse ke phone le 700 and then ge ke mmotšiša gore e ka timela bjang o bolo ko go motswalago and then nna ka tšea phone ya ka founela phone ya gage o motswala ga e fetola re phone se ke e swere o ja ke eng ka gore ke a motswalake so ka fela matla gona mo ka botšiša yena ka re le fane jwang a rena a phega ka no mokgwa a phega so mogala ba ka ga na nnete ene o kgona gore a re batho ba kwana le bona a mpotse bona gore ke kwana le mokete le ga sa kwana le bona o gotsafetse motheletši ba o sa nyako fatlhela ka se sengwe ke lemoga gore ga botse mogala jo ka go tseba gore o phela bophelo jwa go senape bo kgatlhiša ga botsane ke lebaka le leng le le diang gore a be le manganga ka kubo ka tswelletša nnete mola a sa lemogo gore go tswelletša nnete go tlo mo thuša gore bothata jo bo lego gona bo thuše yena le mokgekolo gore ka lapeng la bona go be ga botse ka rena ge ke e lebelela ge a tlo thoma go ratana le ene motho ga ba sa le sekgweng ba dira tsona tše a mo tshepiša gore o tlo monyana go ra gore ke gana mo bothata jo bogolo go thomeng gona because o paletse ko go ba nneteng go yena motho yo wa gagwe a ba a boa gape gore ga a bona dilo di thoma go ba boima go mosadi wa gago a mo thuša gore ba dilokiše ne ba swantse gore ba dilokiše ba le ba babedi mara ge a bona mosadi ya gago a swere ka mo go fiša go yena a e ba kua kgole a emela thoko mo la tseba gore bothata bo tile ka ena a le maikarabelo a le nnete e re ke go leboge mongaka no re a leboga wešo aa o theleditše mokopane fm nako e la rena ke metsotso e tshela go itšwela go iri la rena ya lesometee e re ke tše motheletši mongwe motheletši dumele alright re mo lobile fa re ka tšwela pele ke tane fela ke ntše ke ba tsopola mo o nka khuluma baba oh okay baba mina into engiyifunako ngifuna nedi kuhlale ngokuthula kuloya muzi mina ngilukulule ukuthi nenze enikhona ukukwenza lapha ngoba mina akunanto engiyaziko lapha nina ningenza noma kutsho ukuthi noma zibuyela kuyinto ezo zirahe ngokuthi mina angazi lutho ngalesikhathi iStandless necethe ukusithola babambonani inyanga or umprofit wokuqala ukusebenza umuzi loya wafuna ngubani ngumama or nguwe kele thoma go reka motse wo le dulang ka go ona nga ka mathomo o ba mo profita mathomo wa tlileng go bereka ka mola o tswa go nyaka ku wena go ba ke mama kimo wa yomfuna bono bani ayedwa ngangingedwa ngeza naye ekhaya walungisa akhona all right ukhambe uyi1 mfuna ukulungisa futhi ngakhonjwa ngwadi umuntu ongasilungisela reg usendane edize ngozibani bani mina ngakuye straight ngomthathu umuntu lo Mokopane FM dumela
ya o ka re le megala ka le yona o ka re ya gakanega bjale Yeah, no, ka mokgo ileng e mentši ka gona Yeah. batheletši ba nyaka o tshwara tabe mokone prof ke rata putiso ya gago Mokgalabe Mbonane o ile a lata ngaka a nnoši ka ntle ga go redišana le morwedi a monageng a ke re ge re le babedi monna le mosadi re thoma pele ka gore bolela mara re nyakile Stan mara swantse a tsebiše mogatšage wa ga monageng gore mogatšaka a re o nyaka motho a tla swarela pale bjalo ke tšwa ke nnoši ke re ke boa ke botša mosadi ke re ke hweditše mo hweditše motho o tlo re a bereka lapa la rena ke mo ke re dilo tše ka moka tše mosadi a di bona di tla le Mbonane a ke re o kgonne go lata ngaka o nnoši o tlo palela ke go boela go di lata o nnoši wa tla wa tšhela ka mogae o bona ka matlho a ntate Mbonane akuseyinyanga engibengiyilanda ke mporofeta ke mporofita ngakhonjwa nguye no kwathi kunomporofita oncedako ngapha mina ngathi no right ithi ngiyomlanda azosiberegela kanti before nilanda umuntu baba Mbonane nina nikhambe niyokuhlola nizokuthi umuntu loya uthini bese mawuceda ukutshelwa indaba isiporofito ubuye ekhaya ukhulume nomfazi ukuthi ngiyile le indaba ngibuya nazo na bathi la ekhaya kunenkinga isona so asimani nje sikhambe njengobaba ulanda umuntu uze naye la ekhaya uyakhamba uyokuhlola bayakutshela ukuthi mutsi wone le problem 1 2 3 4 uyabuya uzokutshela umama ukuthi mina lengile kunenkinga esona so asikhambe nawe uyokuzwa ukuthi le bathini ngalomuzi lo mama ba re moprofeta o nyakile kwena fela ga gwaya wena go ile ntate Mbonane taba yene le bonnete ge itla kae re boletse ka go nyaka thušo so yena o kgethile go ya a nnoši go na le dilo tše e leng gore ga a di dira o di dira ka temane ya gore monna ke yena so ge o ile yena nna nka ka moka ka ba le bothata ba gore ke mmotšiše gore bjale o dira ka mokgwa Mbonane batheeletše prof le daba le crew ya rena ga ba le nnete go mokgekolo wa Modimo o tshepisitše gore o tlapa ka dibag go lata motho a na nnoši o botša ngwane wa batho ditaba o gegeya ngwane ka ba batho ka gare ga motseng wa gaga o le go motšara ke ga ka mo kgane bo o agela mang kore ka mantšwa mang Mbonane yena o no fiwa di-report awa bo o agela mang o ka se botse mosadi ya gago o mo ratang o mo ntšheditšeng dikgomo wa mohlabiša wa mmotša gore ke ga ka mo ga a tsebe gore ke ga gago yena ditaba di ka mo ya 060 mina ne umprofita loyo ngikhonjwe nguye wathi kunomprofita lapho ohelebhako mina ngezazi ngiye lapho ukhonjwe nguye wathi uyahelebha ya jama Mbonane ukhonjwe nguye ke bolela polelo ya gore mina bengisebenza ngingahlali bongosebenza ngiyezwa mara uthini na utshela ummala la kwami la wa mmotša mafuka moto o morella mafuka moto gore a rieng gore mo ke ga ka mo gore o bonya ga gore a direng ngwana wa batho 060 685 3271 megala ya rena e sa botse re boledišana le Dr. Moremi le mokoni o gona ka mo le lapa la ga Mbonane re ko gore wena bjale ka motheletši o reng motheletši dumela re gona le kae bona nna ke na mantswe a mantši nna ke ne re ntate Mbokweni maanya go thusiwa a bolele nnete ka gore batho ka moka ba ka seno re ba le mpipa ka molato fo mahala yena a nya go thusiwa a bolele nnete a thushe ke setšhaba se se le thušang ke ntse e ba bolelang sona ke Jerry Makwete mo Makgolereng re go leboga Brajeri ka Makgolereng ka mo thank you alright re mo kwele Brajeri tswela pele romela melaetša gago le megala ya rena e botse Mokopane FM dumela re gona le kae mama na bantšwa ke gopelang la latlhela mo ntsetseng bong ke mo yena ke re ge gore a ge le gore ga tshwane ka mmeo wa modimo wa ga montšhegare ga mathata a tsamaya pele go bathong ba gage ka lebaka la gore monne o ga roketse ka matlhale monne be ke gopela mama gore a thuše mmao wa modimo a mo role morwalo
a di enjoy ra tlo tshwantse le tšhekiša monno o ba le tšhekiša ngwane monyane o a tsebe ba ntlaedile a leboga go leboga nna mama ke tsona tšeo mokone prof se sengwe re ratang go se bolela ke maikutlo a motheeletši ga a mane felo le radio goba ba ga Dr. Moremi ke maikutlo a motheeletši ntate Mbonane ke rata go bolela le wena pa ke nyaka go thuša o kolota go kgopela mosadi o tshwarelo ke mosadi wa gago o a morata o kwele bohloko o kušitše ko wena ga geno a sa kwana le motho ka lebaka la gore wena o riile diphoso ka gae e le ge e le gore mo gongwe go ya le ka pono ya gage ba bona o ka re wena o nyaka go nyala gape ka ga geno gopola gore mosadi wa gago o na le sekgopi sa gore a ke ne ngwana o na le poifo le tšhogo la gore go ka gatlana le mosadi o mongwe wa ba le ngwana le yena go ya le ka mokgwa e leng gore seemo sa lena se ka gona gone bjale o tlo mo tlogela ntate Mbonane mosadi wa gago wena le yena le bile ka gare ga lenyalo a go bontšhe le bile le lethabo wena le mosadi wa gago le nyakile ngwana mara le nyaka ngwana ka gare ga relationship ye tekatekang ntate Mbonane bole ka tate wa mpelegang nkebe o ile wa re go bona dilo tše ka makana ga tšona o ka re ga di loke wa nyaka monna we e leng gore wa go dula fase le yena wena le mosadi wa gago wa kgona go lokiša dilo tše ka makana ga tšona ge go pala nkebe o kgopele mosadi o motshepang a go kgopelele tshwarelo go mama because gone jale re bolela ka gore ka gare ga lapa la lena go be le mokgwa wa go robala ko boetee re bolela ka thobalano ka polelo ya batho ba bagolo thobalano e ka sebe gona godimo ga maikutlo a go betšeng e ka se tsogile ebile gona ene lethabo le ka se tsogile le bile gona ene le dula ka gare ga lapa le le tee mara a le rerišane ditaba bobedi ga lena gore le tle mo go bontšha gore go gapeleditše o motee mo go lena e le ge e le gore o nyaka go bona le kry-a thušo ntate Mbonane mosadi wa gago rena gore re tsebe gore o swantse go be le hlompho re santse re bontšhe ko wena mosadi wa gago gore ka lapeng la gago go ba le boroko re santse re bontšhe ko wena go emaema nkebe ka gare ga ditaba tše ka mokana ga tsona re di bolela o re ke ile ka emelela bjale ka monna ka ntle ka kry-a taba gore ka lata mosadi ka bua ka tsamaya le yena e kwa ebile mosadi o go nyakela motho ka lebaka la gore ka moga ke robale and then ga a bua mosadi o re tsamaya wena o ye go bolela le motho bjale ka monna mosadi o tšea maikarabelo a go ba monna ka gare ga lapa la gago potšišo ya ka Ntate Mbonane ge nkebe mosadi o a ska re ba re gone moprofeta kae kae wa thuša o ra re le go fitla le kgono ka ra lapa la gago nkebe go sene thušo Ntate Mbonane wa e bona phošo mathomo wa e bona pa a ke re ke nyaka gore re bontšhane re dumelelane ka phošo tša rena nako nngwe o ka ba tate wa belega nna wa kry-a o gatile suka la phošo o sa le bone ka lebaka la ge ke le ngwana ka tla ka go bontšha lona phoso ya mathomo o feitše go emelela lapa la gago go a go nyaka thušo ka lebaka la ge wena o se gona o le makgwe mosadi ya gago a šala a sa hlela ke ba babi phoso ya bobedi mosadi o a sa tshepa bageno ene lebaka la gore a se ka tshepa bageno o a tseba re phoso e riile ko wena ka lebaka la gore o be a neletše wa bona mosadi Ntate Mokone ke ne mosadi nna ya kgoši a kere ene ke nyetše ka boelela mosadi a ka se re mola o ka re gone mollo se gona mosadi ga go ka kwa mosadi ya gago a re Mokone wena ga botse le mampho le riang gone ntongwe yana le mampho o e dirang because mosadi ge monna ga ga thoma go ria tša marato a ka thoko mosadi ke yena wa mathomo motho a bonang gore wo o tšhentšhitše mosadi o tseba monna wa gage ka dikhona ka moka go swana le ge monna a tseba mosadi wa gage ka dikhona ka moka so tate mme o mmone o tšhentšhitše ene mme a nyaka go aga lapa la gage mme o paletše ko go aga lapa la gage ka lebaka la gore o be a se ne tshwarišano be e le ya tšatši leo ge papa a tlile gae e le ge a re o a dira gore o a šala a robala ga botse mara nto e leng gona Ntate Mokone monna le mosadi ge ba sene ngwana nka šie mosadi gae ke sene ngwana ge e le gore ke sepela ke bereka dikontraka ke tloga naye ngwana re o moria jwang ka lebaka la gore nako ke e tšeang ke bereka mengwaga e ya tsamaya ya mosadi and then
ke ya go bereka nako e telele a ke ne ngwana ke tlogela mosadi a nang noši mo gongwe kgwedi goba kgwedi tše tharo mara ke nyaka go ba le ngwana le yena ngwana a ka sebe gona gobane ngwana o hlola ke monna le mosadi ba le ka gare ga thobalano ke ngibuze kunye yena nangu khona ke ngakuhamba naye la ngisebenza khona econtract napho ngakuhamba naye wahlala amalanga lapho kumbuza ukuthi yini into ayibonako ukuthi khona umunye ngihlala naye lapha ngihlala nomuntu lapho ba re go nento o ileng wa e bona go sepetse le yena dikonterakeng ke yona nako ya ya ratana le yena mosadi o mo a beng a mpeile gona o ba mpeile mo ba hirisitseng gona so ka di weekend ba sepela ba ya dishopong ba riang mo nka se tsebe gore o ba le gona mosadi o ba se gona na mara mama mpotše mo ke nyaka re tsena ka gare ga lenyalo ke ngwana mara ke nyetše ke feleletše ebile ke bueletše le ba bagolo mara ke nyaka re tsene ka gare ga lenyalo ke eng se le teketlileng ka sona ka gare ga lenyalo la lena ke ya mathomo ke eng ya bobedi goba ke neng la mafello mo wena le mogalabi wa gago le ileng la iketla ka gare ga kamera ya lena ke ngwaga wo ke morago ga mengwaga e 10 ke morago ga mengwaga e 20 ke morago ga mengwaga ye e fetileng goba ke beke tša go feta ke neng tate mbonane ke neng la mafello mo o ileng wa iketla le mosadi wa gago ka gare ga kamora ka thobalano la mafelelo a senka mpona ke na le monno mo ene ntse a dira dilo tseo a e tla mpotsa gore ena o ratana le mang go dira eng ke no sega ke re ao mara ntse ke tswela pele ke na le yena re no fapana re baka tša baratani mara gore a ka re o nkuile ka nkhwetša le monno mong e sa le ba yena ene se seng gape se ke sa se rateng ka yena ga nya ke ge ke founela ke ditšhomi tša ka goba family ya ka go na le mošimano mong ke mo godišitše bjala ka ngwanake mme wa ka o ba nyaletše lapa ga gabo a gona mošimanyana ene ba sena wa ka ba hlokomelang mošimanyana o ke ena a feleng a mphounela a mpotša gore o tsoga jwang ka go tseba motlhako wa bophelo ba ka o fela nthoga ka ena a re ke monna wa ka alright re ke tše motheletši šomang bonane ke ko rena goreng motheletši dumela okay o tla boa 0606853271 poledišano ya rena ya e tloga e kgwatha matswalo ke a ekwa re ga re tšwela pele motheletši a ke tse mokone o bona se sengwe mogekolo o khunama ka matolo ka dining room ya gage a kgopela modimo gore ke kgopela lapa la ka go be le khutšo wanka profa kere ke go kwa gabotse mogekolo o rapelela lapa la gage gore mekoti e leng ka gona le dinonyane nke di tloge ba robala ka khotso mogala bo kgone go tloga ka mo a robala ka kae a tšee difounu a bolele ka tšona kore re tsamaya tseleng e le gore mo re ifa ke mogekolo gore mogala bo o dirang ka molapeng because go o kare ledwaba o le monna wa dumela di-intruder wa dumela the trespassers within your perimeter ke bothata mogala bo o sa tšo bola letaba gore o nyetse mosadi e sa le monnyane mogala bo ko mogolo mo go rena nna re bana mo go yena bjale o swantse a re thuše mbonane a re gapele go taba ye re tlo go thušiwa ka yona kore ga botse go ne le taba morenaka bare ga ka re fa yona mogala bo tore ge re kuka ditaba ko re thuša setšhaba se ka moka mogala bo professor moremi bjale re kgopela gore mogala a kore a phule sekaku e be ga tee gore gwa nene rena re tlo kgone gore tšea dilo tša rena re emela le professor re go thuša lapale re se ka dikologa solo bothata ko gore a ke re go ka nobege le ntho engwe ya baloi ba ba dirišang batho baloi ba tsena ka gare ga batho ba le mmogo mbonane ba tsena go wena gore a no bona dilo di direga ba ngalelana go a ratsetsang kgapele o mongwe kwa kgapele o mongwe fureletse o mongwe ga go na lerato ka digwareng ga ba tsene ba sale ba tsenang kgwedi tše ka banna batho ba no dula ba nyalane go sena taba ya gore
modimo o boletse go Genesis chapter 2 gore monna o tla tloga ga gabo a kgobarela mosadi wa Aga. gago bobedi tla ba nama eteng jale gan e reng namela ete ka reng ya ko ba ke the itsenela ke intruder a ke tsebe doctor nonyane ke nonyane ya gola phofolo nngwe le nngwe ya Ya gola gola. wa ka tebelelo ya mahlo ke kole gore ne noma ka njane wa e lokisha tabae mara nonyane a fa e tla feleletša go ka mokgwa ka pono ya gago e tla homola tate Letwaba ke gopola ke bereka motse o mongwe o tletse ka dinonyane tse dintšintšintšintšintši di šetse di tsene ka ntlong ya mmereko go o le so nna ke tlo ya go bereka gantši balatedi ba ka ba tseba ba mo Facebook gore ge nka re ko bereka mmereko ko o bereka lapa le ne mathata a mannyane go ya ka mebereko ye nna ke e berekang wa kwa ke re wa kwa ba thieletše ba bona go ne mathata ma go ya ka mebereko ye nna ke e berekang le bonala le ne mathata a mannyane fela ka gare ga lapa le ga go ne nnete ke ntongwe e leng gore re tlo lokiša mathata a boloi ya go ntšha mathata a leng ka mogare ga lapa le Moletešo. mara go ya go šala go hloka nnete o tsebe gore nnete ka mogare ga moleto go diagang ka gare ga ona ra ikwela bagešo ya tšwela pele nomoro tša mogala 060 685 3271 Letwaba ah monna ka lapeng la gage fruge ge letšatši le hlaba wa tsoga o potologa le jarete ya gage aga o hlokometše bjale re kgopela gore prof o re o tla thuša ntateng bonane wa ngizwa mosakete alright ntate Mbonani ngiyavuka ekuseni into engenza ngasavuka ekuseni nangivuka-ke ekuseni ngithi ngibhoda ngihlole ukuthi kwenzekeni kunjani ngaphandle apha yena athi no umuntu lo utshala izinto zakhe lapha inyunezo konke mina-ke manje mara baba Mbonani bathi ngiyatshala manje uzovuka kanjani angitshela manje mani yangale mani yolala ni-2 ngale bathi awutshale khona mama ge le re o ntate Mbonani ka ntle ga jarata o zwala dilo nkane ge le ya ka mo foyeng le sa re ka mo o tla zwala le gona ntate Moremi go na le nako e a ileng a hlagola ka montle ga jarata a hlehla lefense so a ba potologa jarata a tla thoma a hlagola ka masaeteng so a potologa le jarata go a thoma dirunya tse di a runya ka mmotšiša ka re mokgalabe bjale go tla re go bereka ka morago ga direla dilo tša mohuto go swana le dinonyana tše ga ka no thoma a re ke a peta mola di no ya gona mola a neng a bereka gona se sene se seng sa se dirang dilo tše di ya moo a neng a bereka gona re na le wena motheletši re go amogela aga ke rata lemoša ntate Mponyane gore ka gare ga lenyalo ka gare ga lerato ke go ka no ba le space se sennyane le ntse go no dula ntate Mponyane o tsogile a ya mešomong a iša mosadi wa gage a ya go iketla le makgarabe a mangwe go le basadi ba bangwe le gore a ba hlape ka metsi fela ba hlapa ka metsi a go ba le dilo o tlo kgotsa ba berekile ntate gore ga bona mosadi wa gage a mmone jwale ka tao mosadi wa ka no ba hloka mongwana e le ka baka la ntate Mponyane motheeletši okay ya o kgaogile ne motheeletši o bolela taba e bohlokwa mara nna ke nyaka go botsiša ntate Mbonani le Mmambonane wena ge o tsenela kowete thobalano le ntate Mbonani ka ge ntate Mbonani o motšhaba a zwala dilo ka ntle nna ka gare ga thobalano o tsena o se ne le tšhogo goba o tsena o ne le tšhogo le gona na ntate Moremi ke tshepile modimo kudu dilo tše ke kgale di direga ke a rapela le ge ke o tsenelana le yena thobalano ke rapela pele ke kgopela mangole ya ka le modimo gore ba ntšhireletše kore gabotse o tsenela thobalano le yena o tšhogile tše ding tša dilo nka se di bolele mo moyeng tše di amanang le yona thobalano gore ntwe e ile ya ntšhoša ke bone eng Mtate Mbonani ge o lebeletše mama o mmona e le motho a go tšhabang
ntate Mbonane taba ye ya gore o bone o ka re mosadi wa gago o nagana gore wa loya e go swara jwang papa? Mina ngitshwara kabuhlungu. Ikuphatha kabuhlungu. Ngiphatha kabuhlungu. That's why mina ngithi mina ngibawa isizo ukuthi niyohelebha lapha na. Kusuke nedindwezi mhlambe kuzaba ngcono kube nokuzwana. Mara uyakhona ukubona ukuthi ikhona into ikhona ngaphakathi kwakho nomama iyenza ukuthi wena nomama ningazwani. Ngizakuthi inyoni ngoba zalila uza phezulu. Zalila and then nami angizazi. Mara cabanga kore nagana ntate Mbonane mosadi wa gago. Wo maratang. Wa go ratang. Ga swanetse go tsenela thobalano le wena go swanetse gore a ye go rapela a kgopele modimo gore modimo ke ya go tsena ka gare ga taba eso ke kgopela tshireletso na bana ba thieletši ba Mokopane community radio station le kwaeng mo ke kgopela go founela ke basadi re le mosheng wa tseba ge nka tseba gore wa ka mosadi ga santse a ye go tsena ka gare ga digwara le nna moroka o kgopela modimo pele gore ke kgopela matla le tiišetšo gobane mola ke yang go tsena gona go moroka go boima wa tseba taba ye ba gešo ge nka e tseba a ke tsebe gore nka kgopela mosadi tshwarelo ga kae ge ke ne phošo. Nomoro tša mogala ke 060 6853271 bo Mmalereng Mokone. Ke kwa mantšwa prof a nkiša polelong ya gore mokgekolo Mbonane o ka gare ga abusive relationship, physically, emotionally. Kare o re ga ya ka kua digwaraneng o swantse a kgopela Jehova wa makgotla go mo šireletša. Yeah. Prof wa tseba Mokone ke gore like wa bona ka gare ga thobalano go nyaka a connection. Go nyakega gore go be le thobalano ye e neng go gopolega ke fela ke botsa batho ke re di thobalano di ka no ba gona ka gare ga lenyalo mare go swanetse go be le thobalano ye leng gore le go dutse le monna o le mmerekong o gopola tše o beng o di ria le molekani wa gago ge le no ba le tiketleng so e ya go ba gona jwang e le gore ge o santse o ye go tsena o gopela modimo wa go bopa le godimo le lefase gore ke ya mola ke tse go botsa modimo bana gore modimo banna wa dikwa nagana o botsa modimo gore modimo wa le gona ena ke lokile ke ya foyeng ntshireletse Mokone. A ke tsebe o ne le nngwe shona ya ngwaya yeah tabe motheletša e boletšeng a re mohlomongwe ntate Mbonane o tšhilafetše a ke tsebe re mohlomongwe Mbonane yena tabe ya mohuto o sane le kgopolo e bjalo go yona gore mogala baka ka baka la gore šo ka re ba mošomile goba ba mošoma e ka ba le gore o sane le yena ga a kgona go rapela gore a hwetše tšhireletšo e ka ba le gore o rapela tšhireletšo go dijwalwa tše di jwalang goba gape o santšana sa kgopela tšhireletšo go manaba ala a ileng gore mohlomongwe ba tšhilafaditše monna potšišo šiwe Mbonane. Ka mehlale ka matšatši ge ke rapediša motse wa ka ga mmogo le mokgalabo gobane nkile ka fiwa taelo ke tsamaela motho monna a nompotša nthela re o rapediše mokgalabo ya gago thata gobane sa se tsenetseng a se thomileng a ka se kgone go se fetša a gomme a se ntlhalošitše gore sa go swana le bjale a mpotša gore ke marapediše ka kutso wa tseba matšatši a bophelo ke kgopela bathieletši kore bathieletši ba bogedi ka mafaratlhatlheng basadi re le mošeng jwale ka banna ba lena re le mošeng le seke la re tšhaba re botšeng banna tše le kopanang le tšona before le ya go tsena ka gare ga thobalano jwale ka monna le mosadi ye ya lapa le ke a e bona e na le bothata ba boloi ka gare gobane go ne melete go ne magotlo go ne dirunya go ne dinonyane go ne dinoga go ne go se kwane go ne dikota ka gare ga mesamelo go ne dihlare godimo ga mpete go ne dihlare godimo ga ditulo go ne dihlare ka gare ga dijo le lapa le ke a le bona gore le aparetše ke le susui mathata masetla
fihla pelo mapheko a letše ka gare ga lapa le ntate Mbonane ke kgone mmona gore mogalabi wa modimo a wa ba mmerekile ba feditše ka yena o hloka thušo mogalabi wa modimo ene a re lebogeng ga se a gana go tla rediong a tlile a re nthušeng a ke gane thušo ye nngwe le yengwe ye lemphang a re lekeng go bona re ka mothuša jwang kore ke nyaka go bolela le basadi mokone wa bona taba e Mbonane a fetšang go mpha yona Ledwaba ko gore nna mosadi kore ke mama thapelo ya go gopela modimo go tsena ka digware kore o no botša modimo wa re mara ke no rapela ka kgopela šireletso ka re morena wa mpona seemo saka se sengwe le sengwe seo ke se dirang ka mola gare ga lapa gore e be ke tle ke fihle ka e nako e go tlogelela 2015 go fitlha ka se sebaka ke ka thapelo go ntse ke khunama ke kgopela modimo gore tšeo di diragalang ka gore ke mesitse ke di-stroke tsona dirunya tse di epantše di kile di a epa gore di tsene ka mfase ga foundation so ke re ke fologa go di ga mmagodimo ga mpete ke kwe molala ka mo gore tha o ka re nka wela fase ka titiša ka khunama fase ka re morena wa mpona ka be ke tsoga ke tšea matswainyana ke dira ka mokgwa ke dirang kore ke no phela ka ona mokgwa le maoto a ka ke sepela montle mara be ke kgopela gore mogala ba bolele nnete ka gore tše dintša dilo wa di direne ke a mmotša nako le rena ke metsotso masomepedi tharo go ikela go iri ya lesomepedi re boledišana le ntate Mbonane le Mbonane o re ntate Mbonane sebaka ke sa gago re kgopela gore o no re botša nnete ke kgopelo mokone Dr. Moremi a ke tsebe nna ona mo ke a e gomela gannyane ba kgopela mo re bolela taba tša Lontapi Mikarasha o diema 15 verse 5 ntate Mbonane o re go fihla ka gae o e bule e re mosadi wa gago ke sediba se se hlwekileng o inyorole ka ena fela o se ke wa lebelela ba bang ka ntle gobane o ka tšea matla gago wa e fa motlabo go fa matla gago motlabo ke wela mo poleleng gore ba berekile mogala boo go ka mona ka mokgwaleng ka re mona ga go le ka mokgwa re borare ba re nyaka nnete ga a sa gopola selo no rang as next mo go mlomake as next ke polelo ke ikule mokone gore le profo boletša re ga a bone phoso go motho wa mme mara ka mokgwa e bolelang ka gona le nna ya ntlaba yena ga a tsebe selo kore o swana le go ema pele ga magistrata gore ba go latofatša ore a ona ga ke tsebe selo ga ke ne molata ga o fatlhele ya kgoši and dilo tše re ka rankazi next ke ema le ena kara o tla nkazi next ka gore o berekile mokone o berekile mokone ntate Ledwaba basadi ba mo ba ka se foune a ke re bohlabirwa šiba mo ba ka se foune nne a re leke mohlho mongwe dumela motheletši tabela bakala le ka ke kula ka sekgakgatseng ntate kula ka sekgakgapeng re le amogela bakala besho Mbonane a na molato a sena molato a kgone go bolela o fikietša ke mosadi go reng le rialo ntate Kula nna ke a kgopela ke kgopelela Mbonane Mbonane le bofolotše a re tsenang ka motseng wa ka libereke ka mokgwa liberekang nna go na se ke se tsebang jale be ke kgopela gore yang ka lentswe la Mbonane ka mokgwa ipuletšeng ka gona le tlogele ke dingwe tša boloi leng jale ka ge a le dumeletse o tsena ka motseng wa gae jale ka e le nyaka go ba thusa le nna ke re ba thuseng go ya ka mokgwa Mbonane le re tsenang ka gae le die se sengwe le se sengwe ke ya go leboga pa ge le lebeletše mo go mosadi wo le bona diphoso basadi ba bolela kudu ba bolela maaka a ka dia gore monna a bolaiwe le ska laela le mosadi ka re ke a le kwa le sekametše ka mosading alright ka mosading a ona wa ema le Mbonane taba šipa go na le molete ka gare ga kamora ya gago
vale ka monna wa lapa la gago taba ya mokhuto o tlo e tlogela gore e lokiše ke mosadi goba e swanetse e lokiše ke wena? Ke banna ba bantši ba ba senang matsogo, ke banna ba bantši ba ba senang matsogo gore nako nngwe tse dingwe dilo di a mo thusa bjale ka e mosadi a re wa loya, o tšhaba le go tshwara bjale ka e a boletše. Be ke mo kgopelela gore nke le la foleng le ska la mokgakgata kudu. Re a leboga ke maikutlo a tate ke ka mokgwa a leng ka gona. Ntate Mbonani ke maikutlo a tate ka mokgwa a leng ka gona, mara nna ntate Mbonani ke re jwale ka ge ke le ngwana wa gago ya e re ke le go tša motheletši o mongwe šo mohlho mongwe le yena a ka latlhela motheletši a tsebo gore o gomile 0606853271 o gomile o sa le tšona prof tšwela pele. Ntate Mbonani wena ga o lebeletše mosadi wa gago ke e botšiša gape o mmona a na le molato o ka re ke bona motheletši? ya motheletši o gona. Motheletši dumela le kae mama? re gona rale a gone molato sefala ke sa lena? nna ke be ke bela mo mantšong a Mbonani a re a ya thobalanong o tshwanetse gore a kgopele modimo pele. Nna se se mpontšha gore ke nagana gore dilo tse gore le mo mmeleng wa papa Mpho di gone, so nna ke be ke kgopela gore le thušeng ka mo gae ka ge a boletse gore aowa marapo ke a lena le kana la tsena la dia se le tsediang yena a ne bothata. So ge ba fetša o ke kgopela gore ba ba thuše le mo mebeleng ya bona ka gore a re tsebe gore nke e mo mmeleng le ka mo gae na ene le ba thušeng ka moka ga bona a tlhapišiwe le dile dilo tše ka moka go ya re ka mokgwa le gore mma o tla ba dia dilo tsa gona. E re ke go leboga kgaetšedi aka aga le mokwele prof Mokone. Nna ke mokwele ga botse ya o ka re di tla boa bjale motheletši dumela no ya o ka re o gotlile semana bjale o ka re bomme bjale ba nyaka go kwa gore ga botsebotse e fokela kae 0606853271 se re ba le maikutlo a tšwelela mmo ga se maikutlo a mogaši goba a station se goba a baeng ba ka ke maikutlo a gago bjale ka motheletši re letšetše gona fa go station sa gago sa mamarata re šetše ka metsotso e ka bang e le somešupa re santšane re sa nyaka thušo beng ka duma gore ka re re ka tshelela ka kwa ka baka la re tabe ke taba ye nngwe e le gore ke ngalaba. Motheletši dumela re bona le kae? Ke na le Dr. Moremi ba ga Mbonani le Mokone fa o sefala ke sa gago motheletši. Taba ye kwagala botse kwagala o tlala seatla. Hello Thobela Teditše ya ge le ka e checka taba ye tate Mbonani o fiketša ke mosadi ka polelo. O fikietša ke mosadi ka polelo. Yeah, and then ge le ka kwa botse mosadi o re ge a tlabega o tšea matswae a gae wa gaša ka matswae gae wa o tšea ka matswae a gae ka nong re ka botšiša se sengwe ra re na mosadi go ya matswaeng o tsamaile ba Mboyane na ba botšiša mama ba re ge le ya matswaeng le tsamaya le ntate Mbonani? Ja go gaša ka matswae ke thomile ke kgopela yena gore a gaše bjale ga a gašitše go no swana a ba fetša a re a go gaše wena a rela nna go jwalo ntate Mbonani ngoba mina mangahatshago that's why uthi mina ngiyabanga lezinto ukuthi zibe worse yathi yena kungcono yena ayenze ngithi ke mina yenza ukwazi kwakho. Okay motheletši o ka tšwela pele o bona eng mo polelong ye ba sa tšong e fetša go e bolela? ke ntho ke bonang gore mme a ga believe gore lo tše di tlang ke Papa Mboyane di ka dia khutšo jaanong why mme yena a sa tšele lesolo a tle le motho a rabang Papa Mboyane motho a shu o tlo re thuša e be phetho. Alright re go go leboga motheletši. Thank you. Alright ke yo taba ba re Mbonani ke ka lebaka la eng lena
le sa tswe le lena la a ke tsebe prof Mokone ke rata moseleng goba we butisha ga botse and into ngisafuna uyibuza eh kube kunento engizaziko mina bengeke ngize nala ngithi bengizokusaba ngithi no kunento engizenzako mangize ngesipindi ngikhululekile ukuthi mina kunanto engiyaziko next engiphatha nna wa tseba nka reng go lena batswadi ba ka ntate Mbonane le Mmambonane ba khalabe ba kua gae a se gore re gatella ntate Mbonane re nyaka go kwa mahlakore a batho ba babedi that's why re botšišitše ntate Mbonane ra re Mmambonane o ne re botše diphoso tša gage re kgone go mo kgalema mo a neng le phoso gomme Mmambonane re botše diphoso tša ntate Mbonane ka be ka bua ka botšiša kare nna ntate Mbonane mosadi o wa motšhaba gore go ka mmotša ditaba mo moyeng o tlo fihla gae o tlo go tshwenya na gobane ba tlile mo ba nyaka thušo ntate Mbonane o rile Mmambonane a ne molato a go ne mo a neng phoso ntate Mbonane o dumetše gore ke yena mola morago a re ileng diphoso mara ga jwale ga a sa ria diphoso and then Mmambonane a re lemoša le diphoso tše dintše di riagetšeng ga botate ga Mbonane so ke no rela re kua go motheeletše ba fela ba gopola gore ge re thoma ditaba tše diso re fela re botšiša bona ba le bobedi ga bona gore ke mang a neng bothata ge ntate Mbonane ke ba re mosadi wa ka bothata ke gore o nkatelela ka mantšwa gore nna ke moloi be re tlo e gala mara yeo ke godimo ga yona Mmambonane o tšere magato a mabotse wa gore go bona gore mogala bo o ka re mo gongwe go ne tša diriang tše seng tša nnete o motšiše go rena ke tlo go thuša gore dilo tše di leng mo go ntate Mbonane ke re ntate Mbonane a se ngaka a se moruti a se moprofeta tše di mo aparetšeng ga a di bone o bona ka mediro ga a bona a sa robale di fele kgopelo ya ka shi ke kgopela gore mama go sasa re tsamaye le wena re ye gae re ye go tloša dilo tše wena le ntate Mbonane ke letšea ke ye go le hlapiša nokeng bobedi ga lena gomme moleto o leng ka kua gae re ye go o bereka dilo tše ka moka di buele morago Mmambonane ke ya kgopela le tshwarela ntate Mbonane go dilo ka moka tše a di dirileng tše dimpe o mo lebalele jwale ka mosadi wa gage dilo di sepele ga botse ntate Mbonane mosadi o kwa gago o mo kolata go mo kgopela tshwarelo a ke re wa mo kwa gore o kgopišegile ntate Mbonane wa mo kwa kere o ile wa mo kgopela tshwarelo go dilo tše o ileng wa mo dira tšona ke mo kgopele ka 2013 ngathi yebo ngikwenzile lokho ngikubele ithwarelo ngiphosisile so nami kutsho ukuthi sekwangena umunye usathane ngamazi nami mara ngithe mina ngikwenzile lokho zangikufihle iya ke rela re fogone jwale ntate Mbonane re šaletše ke 12 minutes ebile ke 11 minutes ke kgopela gore ka nako ye le kgopelane ntshwarelo mo lena le phošetšaneng gona nna ke a tethaopa ke tlo le thuša ke nyake tšhelete ke ya go ntšha mathata a leng ka lapeng la lena go sasa ke ya go hlapiša mebele a lena ge le letla mo moyeng re tla go kwa dikgopolo tša batheeletše gore di jwang a ke nyako fetša ditaba ke nnoši so ba re boditše gore re ye lapeng la lena ke be ke le hlapiše ke be ke le riele dilo ka moka ntate Mbonane o boletše gore wa re dumelela re ya go ria ntwe ka tumelo ya gage ntate Mbonane a ke go fe sebaka se o kgopele mama tshwarelo mama le ena go kgopele tshwarelo mo a go kgopišitšeng kgopela tshwarelo a bua gape ntate Mbonane kgopela le tlhaboše lentšu kgopela tshwarelo awu ntate Mbonane mtshele sithandwa ngoma wakho lo mtshele ukuthi la ngenza amaphutha khona ngicela ukuthi ungixolele umbheke emehlweni la ngenza amaphutha ngibawa ungicolele sithando sami ngiyabawa ngokuthi nami okunye ngikwenzile okunye ngikwazi Mmambonane tate go kgopela tshwarelo a ke re le tlile go rena le tlo nyaka thušwa kere thušo e ba gona ka morago ga go kgopelana tshwarelo mara le sa ya go kgopelana ya nnete ye e leng gore jwale ke ye thata ya ge le šetše le bona boroko ka gae moremi a fetile a berekile aga baba ngikuxolele ene futhi angakubambi ngelihliziyo ebile tja gore tja marato
di be di se gona tlhaloganyong yaka seo se beng se ntshwenya gore ke no dula ke sa thaba ke dinonyana so mara tsa go moswarela sekgopisa gore o ba ratana ke no be ke di fetiša ka ge e le gore dinonyana di thomile ka tsela ya marato jwale ga kgopela tshwarelo ke a e amogela ya qolela baba ene ntongwe ke nyakang go go botsa mambonane go ne dilo tseo di kwang ka motsebeng tša gago di bolela a gona dilo tse di bolelang e no ba ge šetse dinonyana tše ge di šetse di lla go di lla ka motsebeng a di lle ka motsebeng wa di bona di tšhela meboya o khotse o ka re o ba disinyana so gore a ke re nyaka go tšea tlhaloganyo alright re santse re ye go lwa le taba yeo go sasa a kere ntate mbonane go sasa ke a go le thuša re bolela so 12 ya tšhaya ke a go le thuša go sasa mathata le leng ka gare ga ona ke a go antšha ka moka kere a ke leboge mokone ba fe mantšwa mabedi le ntate le doa ba fe mantšwa mabedi re laileng batheeletši ba rena batheeletši ba Mokopane Community Radio Station re le tšwa ka remember we are broadcasting to you live from Dr. Moremi podcast ga mmogo le Letwaba ka mogare ga radio station ya Mokopane mantšwa ka a mafelele go family ke re swarang le tiše le sobišedira ba bone le miemiela le dutši le swere le gapu le le phatlile ka bogare le dutši ka seferong le ješana tabatše ke a leboga nna le nna a ke tsebe mohlomongwe prof o tla re tswalelela ya ba le nna ke re ke nwele nkgo wa go tlala Dr. Moremi le Mokone re leboga kudu ka matsapa le thušo le fang setšhaba sa rantsho le nna ke le bjalo ke re ge ke ne le bothata ke a tseba ke re sharo kae ya a ke leboge ntate le Dwaba a ke leboge ba ga Mbonane a ke leboge ntate Mokone a ke leboge Lucky Malefo ke leboga le mokhumagadi mmogo le bašomi ka moka ba ba gonong go tla fa ka Mokopane Community Radio Station re a le leboga ka dikgokaganyong tša leago ke a le leboga ba gešo le swareng jwalo lapa le le tlo thušega le botša ke nna ke rialo batheeletši le tshepiša ke nna ke rialo ke tlo te kgokagantšha le family ya bo papa ke ya go te kgokagantšha le family ya ga bo mama ke nyaka go bopa moya wa kgotso wa lerato ka gare ga lapa le ke nyaka go ya go bopa moya wa re fa melaetša ka mokana ga yona and then le tlo tla ka mogare ga meago ya kgašo and then re a kgona go ka le thuša go ba o ka founela 071 398 1508 071 398 1508 o re le ka founela nomoro ya ga Moremi ye e leng gore ke ya office ye e leng gore ke 060 959 0303 060 959 0303 go ba le ka founela nomoro ya Professor Moremi go 079 170 9862 079 170 9862 motheeletši wa Mokopane Community Radio Station tseba gore la boraro le lengwe le le lengwe re bereka mmereko wa go thuša batho balli ba rena ba batlang ka mo radiong ga re ba lefiše selo re aga malapa a e lego gore a ne le mathata ge o te tseba o dula dinaga mabapi tše di kopaneng le Mokopane founela dinomoro tše ke le boditšeng ka tšona go ba re ngwalele email mo go
drmoremi the number 3@gmail.com drmoremi number 3@gmail.com o ngwale dillo tša gago mmogo le difounu tša batho ba babedi ba bararo o tle re go thuše ba gešo o ka ba o shota ka di-donation o ka ba o ne mathata ga o roba le o etša lapa la gambonane e ka ba family tša geno ke tše pedi dialwa e ka ba o lwa le molekani wa ga go rata go boelana le yena re le tšetše re tlo kgona go ka go thuša ka dikgokaganyong tša le yago ka Facebook o no re DR Moremi and then o ke mo tlong gore ke re ya gona page ya rena e na le 198k ke yona ye leng gore le kgona go bona tše ka moka tše di riagalang ntate le doaba go leboga kudu mokone ba ga shu ba ga mbonane ke le lebogile kudu ntate le doaba ka go rialo